e malanga mai New Zealand po Australia. O David Tuale nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i manuia lau whaafonga, walau whaasausaunga. It ain't got any. See my family name, my fire.
Malo soifua, o se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Le temelo la wan sila Radio Samoa for tonu le July se fulu male lua talo sio lua sau yellow. E tomo tanga foi mo singa o le dia Aoauli la stofi le so moli pola so tolu tasi le ma silo July lua felo lima fi filanga e joy fa tal fantu le diva ngo la Aoauli le sulba tongo firma yo ave o le la fa fanto le tanto ofisa dei manu kau talo sia o lo so longa le dia fo fuanga wa for o Paul Kalama ia ma mena i te pisi le ringa stofi lato vi ele no fole tu auto mo fo ile sia so e mawe sina masele jo sulu mo ile la e tau fo ia to ile sa mo le manu lo e mo le mai ini le pe o tanto fa lo ina ele nganto le prasio ti mo ngal man lo siu civili ele fa mo le via so le sei ma vai tu nei ma lo le o sai ma lo le tau dai fa ma lo fo ile tlenga ia ti ti pe o ile to ma tanga mai le tau na le la si uli fo stimulate ma tu le mo tanto ma dai se uli fo ile tu lai fa ile fia na nei tala fo ma sani ele mfeo tu ua ia tanto ona pa ia le tua le au sa le via ma le la to nga wenga o lo fai ile to vine le fanta feito langa ma le fanta feito langa ma lo le talo e ma no fo ile on sai o tanto o me foi ile tu lanta ile si ui ole vias le ngata ile ole antanto fatto file vai luang ole poana nei il masino non fitu ya fa filo yanto ile tomata ya akusa ya pe fa pe I mai fo ni ona ia winga ile na aso antao pe antanto o lia ilona lofa malona le ya fila kanga ole mo wale fi so to inga male fele tua politina fo ia fani ya ole download mo wale tino malos yo malo fani ya le ono sei fo I fa tala fa fo ile pe ole ainga ole dai fa malanga mai America ya malo le malanga nuia go la ko ile air e mar ko la ko ka ako wo mai ole pisil ko pleski ya ya e le anu le fa nga dio lo kamalo Trump ile bele wi ele nganta oi le antu Europa ya au sa e tu tonu yo anu wantu i isia tu no e tu la lanta antu I America le anu le finga tiu lo kamano le mele wi ya ta ilo fo ye e ko inga e mo ka maka e va vil sengir go inga ya wala vale toi fa mal sina le ole de ma ainga America e pe oni ye le ding tau ole tu sanga ya o tanto wo mai ile fa to fiti yo nga wenga o le mele tu fa tani ile so e ye ni si o tangi o le tanto finga palo te Samoa o le wa mai unga e pe o na ta we ni si o li poti mai le tai ona li la mai le fa sidonga ya e se tanto tali ya wa ile le vale o mai ele fionga ya le mai ya vale temi basani o tanto so tinga ya o mai le o lona a toanga ele mai tu ile tulanga fo I pe o ia le tsunami ma la to inga o le na ye tanto mai le so na nafi ina wa fia I se tasi na o pi tonu o Lucia ele ma fu ele tu solo na no se vanu tesi malefitu ele fu le o ma fu le na ma fu ai se tsunami ele mai tu telefone mai le so nafi le po ona po mal tai ona lila pa mai na o meto tino ina fa le ngaina ya ai le ima o te le antu pe o yesu so fu o ma wai ele nei tsunami po le nei ngalulolo na fai na ile tu o Lucia o le mela le na bangtawina o le na matua ave se umala tanga na ile matafanga I Honolulu I America mai tu le news e pe ona o mai le po ona po le nganta ile o le fena o atu ngalu na ya pani ai le maululunga e pe ona ye le tsunami o le lua fe bleiva le na fale ngai nai le tele o fale ya o ta vale ma le tele o soifua na fa pele ona ma wai ya na o le po fu ya le po o le na mai tawantu ni so le malo le tanto o tro I Samoa tano fai ya e dance fu ma le lua nei ni si lawa tana o le tasi Samoa o la vai fa tali
ia po le ase tala mai le laputainga foi le den fai atu e tu ua ia tātou ainga po fale le la talanta i le sami i le talafātai lava le ia pia ia pe tusa lao le tasi le vaveao i Samoa ia o la lave whaatatani po le ase tala a le ofisa le va ai tau i Samoa ia o le mea la le ia le mea lau sota inga whaani o na po sota inga i e lungo le social media e vave ai o na maua laputainga e vave foi o na maua le tala le me tau ona fai i le me tau ona faatino ina ia malu pui ia ile pa ia mara mamalu o le tātou o taro ia e whamalo fo ia i la tō le nausta ia la mta inga pe o le tu inatu o le la tau wawahi atu neia ile vatu e i se video o le ona tu ane i lunga e le sa avea ma suia fai pule o le bantu tu malo lea o le va au fonti i le tūlanga fo e pe o le iei ngā te whali i nā i le atu whangaloa ia le paule vaenga leu te vai e tuai e iei ia nisi fo i o maota o leua whaalala mai whafo mo meo whaamalu ma moenga ia o lunga lawa i o le mantawhanga ua wa ai ai le pai o le meo le tanga mea i nisi nāwa whioanga i le atu whangaloa e pe o le mawatu te le mai loa iei nisi ia o nuu ma whioanga fo i lo tātu o tatu o lena o tu lava ia ngā ai leo to e ngā ngalu lena a fiai ia lo tātou tru i le tausanga na e lua afe maliva lena mau waile o antu le selambo lo tupu o soifua o tangata o tātou tru i Samoa ia antua i fo i matangata nu o le tru o tonga i le malosi o le tsunami le pe o na tūlai mai ai no fola ma e mafau iai oka se mamaho lusia sol ai oso a le tsunami o pe lulu le mafue la vea kwai o i Lucia, saule la pata inga o lela o Japani, la pata i ma Hawaii, la pata i ma tātou i nei New Zealand, o le whina o mai ngalu i nei New Zealand ai ua vai motua maua la lano lava. Ai awhi o le malosi le lena o tutua i o i le atu whangalo. Sol, e le ai lari, o te whaafetai, e le ini so i fua ua maua. O te whaafetai i tula i maile le afu, le tsunami le. Ia tālusia o le awapele au na tūmaua i le ai. Ai le tala na tamai. E pe ona iai le lapta inga le na tuku i le mai. O loo iai pea ia le lapta inga. Ia po o le tsunami malona lapta inga. Pa mai au no o antu i le tulai tolu i le Aoauli le so. Mo ngā taifale umalava o New Zealand. O loo iai ia mo meo a uma manolosi. Ia le nganta i le maululunga. A o tafe manolosi. E ono a fiai tangata pe a e haruatu i le sami longa winga don't go to the sami go to the makiki ya o le tulanga le da o lea na tau fia whinga malanga i le vale o le Cook Street i le po o mai tau lia lea i la tau o le va ia winga fo i o le tau le po ia le toi tatala i o whemalanga inga i le so i lunga o va lele la tau ia lai uke ia anta tau ia o nisi o tangata le whai mai ia sa lapata ia ina ia o esi ia mai au tafolsa o le meuke whawhakaya ia i le mai tau antu i tātou watai ina mau mai sa mo i le lapata inga e le iongi sio ka ko foi le ku kari nganu whakarakari ke mea la kod suna e se fui ko inga me fa pe ba ko le buka inga e se mermene sa suna ala wana ku fa ma ia o ko sira mai samo bo ko ki ora ku whakarakari sanga ia ole mea ia fo ole mea ve ko ela uka ia le menga ka o songa ma kwa vai a ve ko le na buka inga o ese manganta ifan no ese le manganta ifan wa ke ma ko ngu po ia so le fa mo kumu ko le po ia la nga pa wa nga ngu ko ke fa o ki ai o ko pa ile me o lo ku la i mai fa si ma wa lunga e o la fu i te le malai e le nga ka le piko ma ila no le korisiu sane ia fa pe fo ina ile la mo ile te leo le malai le saka alo le manchambo ia so la ma wheels ia e fa ma no le fa ma no le tawanta o ko inga so fa pengi ia ele isi na mafofo wina e ala se mamao le mengo sa welenga lu le mafui e lucia pi ko e lunga le fafangua sa wale ngalu sa fa mai la pata ia pat ia o ia pan misi e leo australia ai la paka ia ko i mahawa
Yo. Ya, ai la paka ia koe maka ko ngi sila. La panta ia tuai ma tonu o le pasui. Oh, la se ma le me sa wora ngadu ala wo ko ai fonga lo so. Ya, ma lo, yo, o le wan to is full malai va mi dute. Ya, o le tan le o le tu line, to sila ngo le sile ku malo malos. O tala van to le sunga ya tigen sa nele. Alla fo to umana fa malostino. Alla ta inga mai le fermai miro moa. Ya, o le tau anga inu wha le nei ana fuala au. Ya maso ia le whelua i le pō. Le mea nā leina mamai o le whewai pō.
mō le aso. O le mea whaafefete a Phariseo. The east of the Pharisees. Ma reko, ma tā upu e valu, o le foi upu e sefulu ma le lima, ma le sefulu ma le ono. O na lātou lafo ai ai lea, ua whapeane, ua le aini a tātou a reto, ua sila fia i Yesu, o na whetalai atu ai lea o ia i a te i lātou. Sea le mea tau te alo whai ai, ina ua le aini a tātou a reto. Tau te le au i loa ea, ia au tau, ia matua alo ese i le mea whaafefete a le au Phariseo, ma le mea whaafefete a he rota. O le mea whaafefete a Phariseo, the east of the Pharisee. O se feta lainga tu sao le nei a Yesu i lona au so. Ia au tau matua alo ese, mai le mea whaafefete a Phariseo ma he rota. O Phariseo, o whaia onga ia o le tūla fono a le lotu i utaia. La tau te ao le matai tusi o le tūla fono ia tausia le lei. Whai mai le ao onga wha Phariseo. A tausi le tūla fono e whaaola ina le tangata. O le mafua anga lea e whaua lunga ai le Phariseo i ona manatu. A ua lau i loa fo i Phariseo i le lātou wao o ngā wha ngutu rua. E mafua ona oleola wha maua lunga. O le o ngā ia wha Phariseo tausi le tūla fono wha aola ina le tangata. Ai whai mai le wha mamafa Yesu. Ia va ai le nganga o lo momoli mai i le tūla fono. O le nganga ia o Yesu, o le tūla fono, ia alofa. Ia mua alofa i le ulo uso a tangata. Ia mua alofa i le tangata ua sese. Ia mua alofa i le tangata mativa. Ia mua alofa i le tangata mai. Ia mua alofa i le tangata ua lea mana ia ina. Ua whaanga Yesu se ngana whaatusa. Ua whaiaila na whaatusa lea. E whaatusa Phariseo i le mea whaafefete. O le mea whaafefete, e ave le tangata e paluina le whalawa, i totonu o le whalawa mata. O le ngā luenga le mea whaafefete, e vave o na ia whaafefete ina le palu ngā whalawa. E a awhia le whalawa mata i le ngā luenga a le mea whaafefete. Ai whai mai Yesu, o Phariseo, e le aise e senga ma le mea whaafefete. E whaatusa ina ai e Yesu, loto Phariseo, loto whaamaua lunga, loto tala pepelo, loto fina uvale, loto e ao tangata i le mea sese. E pei o le mea whaafefete. Na te suia le palu ngā whalawa, i le whaafefete ina. Le alai whai mai Yesu, i lona auso, ia outou, whae tete, ma alo ese, i mea whaafefete a Phariseo ma he rota. E manao Yesu, ia i loa e le tangata, na o lea tua e mawhaia ai mea uma. A au le tangata ma lea tua, lava matotoe. Na o lea tua na te au maia le malosi. Na o lea tua na te au maia le manuia. Na o lea tua na te au maia le areto. Na o lea tua na te au maia le vai. E inu, ma ai, ma ola le iai le tangata. Ua tumu Samoa, i mea whaafefete. Ua tumu Aukilani, tumu New Zealand, i Phariseo.
La le winga ole tala Yesu. Tangata ola wha mau o lulunga. E tu ule mea sao. Ai ave le mea e se. Tangata tala pepelo. Wa la tau wao i mea e wha malia ai o la tau manao. Samoa ai. Manaia si apopo i ngā Yesu i lona au so. Alo ese. Mai mea wha fete a Farisaio. Samoa. Ua tumu si o tātou a tunu i mea whaafewhete. Ua tumu nei o tātou a inga i Farisaio. Ua to a tele whai ngā malo, ua tumu i tangata Farisaio. To a tele e kālesia, ua tumu i tangata Farisaio. Tangata ola wha maua lulunga. Tangata ola o aole mea sese, ai tuu le mea e sao. Tangata e manao e ao tangata. E whaamalie ai o lātou manaonga se. Ile nei ho yasu. Ao whea ngai tātou i whea au mga ruan. Alo ese mai mea whaafewhete. E vave, ona whaafewhete ina oe le ola whaamau alunga. E vave, ona whaafewhete ina oe le ola tau i masui. E vave, ona whaafewhete ina oe e whaatino le mea leanga. Ile nei ho yasu. Alo ese, mai mea whaafewhete a Farisaio, o le ola whaamau alunga. Ma le ao o le mea sese, ma le avatu o le mea, e whaamalie ai lau loto, whaamalie ai lau manao, ai tuu le fina ngalo o le atua. Tātou te tālo. Le atua siri e se, sawa lo alofa, a o lou toa sā e tele ngese, ina ia toe avatu i mātou se māfutanga, vāvāla lata ma lau o fiu. Wa ala usu o tangata i whi au mga aluenga. Fua i le mālosi i le tino, le māwhau ma le anganga. O o loo malanga i lunga o ala tele vavave, ia saunga le mu i lātou. O o mai moa ma sila mai i maota malawa, ia iai lo file mu ma lo manuia. Manuia na ia mātou whānau i a oonga. Wha manuia mai i le ofisa nei, ia lii matama i tai, whaasala lau o le leiti o ma le televisi. Lea tū wai. O maia Samoa, ia o mātou wha i tete, i mea whaafewhete a Farisaio. O le ola wha maualunga, ma le tāla i atu o le mea sese, e whaasese i nā aitangata, i o lātou manatu, ma o lātou langona. O mai i mātou, ua nā o la ua fio, e le lei ai o mātou waso, e maua ai o mātou manao, maua ai le fia, maua ai le manuia. Tātou ia i whiau mga anuenga o le ne yaso, e tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa i Yesu, lo mātou wali, ma lo mātou whaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amen. te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na pata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whai le atua, mona malo si anga. Whaalangola
te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na whata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. E pei ole la au, toto i tafa o vai. Ele i loa e ia, le la malape a o mai. Fa'alango lango mai, fa'alango lango mai, fa'alango lango mai. O te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na whata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. E pei ole la au, toto i tafa o vai. Ele i loa e ia, le la malape a o mai. Fa'alango lango mai, fa'alango lango mai. E pei ole la au, toto i tafa o vai. Ele i loa e ia, le la malape a o mai. Fa'alango lango mai, fa'alango lango mai. So for mali na le pis chapo i Samoa ma le pese whaalangolango mai tōrunga tuai. E ale polka vena ole lu tamu le so va te antu ya Reverend e ti sone ngafa mole tātou polka lame. In this update, the Civil Defence Minister is staunch on the need for mobile emergency alerts. An alert sent at 6:30 this morning warned people to stay away from water, beaches, harbours, marinas and estuaries, with uncertain sea conditions triggered by yesterday's massive Russia quake. It remains in effect until at least 3 this afternoon. Civil Defence says it's possible the threat to the west coast will decrease. But many received multiple messages and others got none.
Mark Mitchell says they'll look into it, but early warning is important. When we have big events in New Zealand and there's a loss of life, often it's because there has been this optimism bias. And I said we don't have the luxury of that anymore. The government's keeping tabs on council spending and where money is going. Yearly performance metrics are out for each council, showing rates rises, revenue, debt levels, expenditure, and whether the budget's balanced. Political reporter Azaria Howell has more. It shows Queenstown Lakes Council has the highest debt-to-revenue ratio. The largest increase in rates revenue for 2025 to 2026 is forecast for the West Coast and Selwyn councils, both at 18%. Monitoring comes as the government considers a rates cap. Health New Zealand says hospitals experienced no serious incidents during the 24-hour nurses' strike, which ended at 9 a.m. Tens of thousands walked off the job to highlight concerns about understaffing, pay and conditions. Danica McLean reports. Chief Executive Dr Dale Bramley says they're still concerned for patients whose much-needed treatment was deferred. More than 4,000 procedures and specialist appointments were postponed. He says they're committed to settling the collective agreement with the nurses' organisation. Support for a push for government action at the remote West Coast Christian sect of Gloriavale. Leader Howard Temple is now a sex offender. Lawyer Brian Henry wants the government to use social welfare and corporation investigations laws to shut down the commune. That's news. In sport, Auckland entertain Waikato to open the new NPC season tonight at Eden Park, with a host of experience missing from last year, including departed players Harry Plummer and Akira Ioane. Prop Josh Fusitua is keen to lead and put himself in the All Black shop window as well. I'm just really keen to just keep this momentum going, but I'm not getting too carried away with. I'm real happy to be where I am right now with this Auckland team and being able to do what I can to lead in the space. High-pressure experience in netball's ANZ Premiership has Filda Vui confident to claim the goal attack bib of Amelia Ran Icanasio if she's selected in the Silver Fern squad to face South Africa in September. The squad is named on August 11. That is sport. Radio Samoa.
you can assume if you long in my eye or down to telephone, Matala in ta along and the Britannia, living on Aoauli or to Mopiala to Inga. Mo ngati fale o New Zealand se yo really to line tolu ila wo de o nolo ya mo me tafe malolosi mai a uma bangan pe on da tu lai mai ila mai ai o tsunami e o nga samio lucia o lo winga ja filofia au malofia ja ele le so ko ke u fan le yo ofka ele se ba fanga le ka ko
Vivianga sui fi loi mai a DJ JR le di vai ola Aoauli e moli tui oi e lo fale whainga wenga company business e po le topi tunu foi olena e tu le tai ona lila e na tai toi tau wat ye fi fila gango le mo le tai to filo inga le di vai ola Aouli ma le tlenga ya luia pira pele dato o le tutu ma le le city car si Henderson va jalavanto luia ma lo fe fiva ya ma lo fu le tau tai le di Aouli mantango fi se manu a famalo faftai famalo foi lo fonga tamulmoli o leo wa tu la te foi tau fai o nei aso e faftai o lo manvil tapo inga malu nei tu o ofisa e faftai foi Samoa lo fafonga mai ia sia manto foi tau tua fa le lava au na manto tua toi Samoa a lava vai nga o mai te mana biele manto sosoani e o le tau o le tatu fafsanga i lungo ala leo pa il fa leo toi so manto leo ia i le nganga whaaloalo ai whawhiri le au whaingalung te tofi le tua o tal whauto a whale le malu so sia fi anglawo ni fila wale tofi sa tofi ai la tau se manu le nganga whaaloalo le vai ngole aso ja tātou te tau whai whaamano lava o a mai stoi ino tofi lau le whionga tau tōli ia le nganga whaaloalo o apui fui tōwhanga ba whapenan whatau tōli e fōi whakawhangasi o le tula whale ia o le tulanga lava wa la ngona le vai o le tino o le loto ai e nau ngā venga ia e le mwhai fo e ta u se mea e ui a fo le malo se ta fo ala au e le mwhai ape a whape le usta ia i sa o fo ala au le ngā alo se man a whai a o lona taimi wala ta mai tātou tā pena iai moni haftai ia o le mea tā ua e anga ia ki i whamangia ui ngā kako ele le ia le kukupu me pe fea ya le wa le na tanta pena ye lungia so se vai ngau malava tu tua yel city ka a se umano e o ale la wa le fu te pena yel city ka ye so na vai ngabul buli mai le nga pa ma lo le puli e pe ya na e awangi bai a le o monta ta auto photo file nga nga ia e va ai ba tu ranga le ia e fa talo fatu le vai le mai boanga le tru ile si la bai nei vai ngole aso se ma foi por kala me fa le wa mo le flenga se umano ia fai lo toi tatu ta vale o tonu ai o lo toa tele mano no ai ta vale le msino tele ta vale for wili o youth tolo me tatu van van no formal te fundu for ia lo tele mano no ia tatu ta vale o lo tonu tatu lo toa ia o ai fotoa ia o ta vale le ia o le fatali le si ainga se manu le so ia ngai mai e fa pena fon sign up la ta vale lua fil was full o le nga ia tu le ia na tanga te Samoa i tau sanga le ina mo faina o ngata vale ni si fainga loan pe mai on tongi te do to sanga lo I contract to loan bal percentage to interest ba o nei foi fata vale ia o fa pe na no so soniantu nai ai la to fale tono tongi ai talafo awol pole bala o malta to numero telefoni o le numero all watasi o bal valu fitu lo fitu lua ia te mo mai lungi so se te mi te vala mai pe ke text mai to fo ia tu la kolom so so nia tu mita upu ai vala mai ai nga fa lo se manu le va ngole so le tua tusi o le tasi do lua Lincoln Road ia e fa sanga le ia mal McDonald's so ngo fia le kadila ia na mlanga mai lo le tono mita tu fa sanga ai fa ia tu tala fa ai tu sai malanga mai ia o le tulango tatu cashback o lo mo tatu cashback o pe ana fa atu telo vayaso a mai ai ngela ki su wafe watu liva fe fitu wafe mai no wafe ai pa wal fautuanga ia o nonga tupe fa pena ile ai a se me o fua tau to tongi uma tatu long ina ile lei ato to e pela o to so te inga tupe ia o tulanga lao lo il tu mala o nanga o tu tabale fai fol fo ta mafa pe mai on sani tatu pepa ia pa pe na tatu lu au mal tabal o mal fatu mu o tulanga o mal tu ia fa te se male warrant le insure tabale de au le fa le tonu lo sai lu ngolela ia fa pe na ona fai malanga mal fa na tulanga io lo va mau il sitika au ne ngalo tatu numero tatu telefoni o lo tasi o valu fitu lo fitulua silimo mia pe vala mai i on tap so tai le nga fa lo se manu fa te tele la foi o matu ava noa le ngai le vai ngole aso fa tai ma ru tele la singa o to o le nei stofi le to fa ia lungia pira peladanto le to mala danga le city cars e te mawi dai le tasi lua pa tasi tolo fa Lincoln Road i Henderson wala ye le numero wala fuole over se la lua fitu tolu fitu valu pole o iva lua tasilima valu lua
Valawiva loa fitu. O le taimi lau se antu ia los fol malvanu minutu te aniling tu lain tasi mai a edisi o tahantou whaasalonga whaapi sinisi a widantu le porgalamio le arin to leola. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malau to olua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai e le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e le ai fo i se tutongi. Wala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Whai mea alofa i a inga maua i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaonga ina mo aso ta ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whai poiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawa i whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O si lia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu ma a whaamanantu i o loa anangata. Maua ma ai fua i lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia i lau manao, ma la foina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i tai au i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa i tai au i le tasi le Aoauli. Awhia o ne loa i le lua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New po le tasi whantolu Cavendish Drive i Marukau, pe tanga iane i le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasidia ma le luasful tausanga o lana tautua. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Tasi lima i vatolu amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alofa le tatou atunu Samoa, mai le tatou podkalame o le areto le ola i le nei whaiaso te whiawhia lawa e whawhiloa i te oe mo whai ona whisota i mai le tatou podkalame o le nei aso. O le oane wha ale whai upe sifulu lima talanoanga Yesu ma le fine Sa Maria whapea. Ua whai mai le fine ia Yesu le ali ie au mai ia te au le nā vai ina ia o le toi fia inu. Ua whetala ia tu Yesu i whawhine alu ia oe wala au i lautane. Upa sifuru fitu fai mai ua tali mai whawhine ele isa kakangi. Ale upula mo o ele aso le nei o le vaiola mo le tangata anga sala. Pai, o Yesu fai mai o le vaiola nga au mai ele tua i le langi. Ele au mai mo se kanga kafo ile le iloa kanga ngata miotonu. Pos kanga fo ile eva la lang pe o kile mo mia nga vai o le vaiola ai mo mia le respond le tangata nga sala. Minga o le vaiola mo le tangata mafatia. O le vaiola mo le tangata nga sala. A fai o ngai ke se ki lo ele sa wanga sala. Ai longa la o ngale vaiola mo oi a. O le talanoanga le Yesu ma le fafine Sa Maria. Sa talanoa mga kuat kalanga te silafia na ai si Yesu le vai ai ura fingi. Ia le na mafung fa Yesu ana e loa le mea fo fua le tua. Ma le o lo fai atu ia te o au mai se vai se mangua e ole mai o ngā wakule ia le vaiola. Ia alo lua vai ko singa le fingi.
wa esala ngono le finge le mele kala ngoma Yesu ngai wa nga la le finge fai mai lo ya Yesu le li e se e au mai le na vai yola ya kia inga i o wingu ai ma o le ko sau le ngai vai ma o le ko fia ina wai lo e Yesu wa ai le nga la fa fine le vai yola Yesu le vai yola e la le me kango Yesu fai me mo Yesu na ye fai wa kango Yesu o manga o ina ia I loa le fafinge e nga kele Italia le vaiola e ile me mo buanga o nga admit le fafinge e ta tau o nga I loa le fafinge lona tu langa nga sala ma lona tu langa pangatia na te mo mia le vaiola lewa nga eva ai nga fia ingu le fafinge le vaiola fai mai lo Yesu okay alu mai lau kange ikisi upu kusa fai mai Yesu kele ai kele avaku le vaiola alu mo mai lau tane la le mai Yesu le fai ki ngai lo le Yesu o fa fingi nga sala o le fa fingi talitane ele isa nga kangi e ongo nga kangi lima la yai lima sa yai mar kasi le ongo le fa ku Yesu alu mai lau tane la le mai Yesu le fai ko mo fai se I fai aku fa fingi se mit le fa fingi ila na nga sala le fai ma le mafakianga le yai le malia I satani le la fa ku Yesu alu mai lau kangi Ole pisi kong fiki vela Yesu se ika kingo malfi kelo sa al verving. Ver ko Yesu even mal verving. So ele sa kangi. O ka malo ele makingof. Ele sa kangi fo. Ala mele fa. Vai na met ole verving mai loe verving lo se. O nga kalia lo le vaiola. Le vaiola. Ngala ole le sona mo ole asolngi ole vaiola. Ele mafainga e mawoinga. Pe a e le loa le tūlanga o nga ngai ke iai oisi tangata e ola I le anga sala ai wasua malia le anga sala wa le manga o avesi ia alfa finger ngai ai loa le anga sala ke ba ai nga fai kulo Yesu ale mai laukang mai finger ele isa tani ai sia kai pisi a venga o lo amo ko komu ia ke ia ele ai sa o tonga I le anga sala le nga ke fai umaku le skangi anu le skangi e fo tala iskanga kai le fo po sau fo le vai ai fo siskanga le nga sau su o le loto le mali ke lo ai inga o lo le fa finge lo nga fa fita undi wa ke le kange le se mali le la ma fai e Yesu o le vaiola o Yesu le e mo mia el temata so le upu foi la mo o le aso le ngai a fai ke mo mia le vaiola moni mai le langi e ke mau wai sa o tonga ke no le mo mo ka ngai fai o lo admit mai o inga le anga sala ngai ke faia le mea ngai ke faia o ngisi taimi o levanga e faia o e fia iai o sua malia I ke oe e ke loa e le ma fai la o nga foa ia kwe Yesu le vaiola pe a fai e ke le ke va a pinga le o langa le ngai ke olai se longa e ki o inga mai fa peifo o ke manga o ave ese le vai lea ia ke ai o wingu I le vaiola o Yesu. So le upu mo oe le aso le nei. Ia talia le vaiola. Ai ke kalia inga ua e io inga le tūlanga pangatia ngai kau o nga e alu ese mai ai. Yesu te le lava I mātou o e pangatia I le nei o langa o nga o le anga sala. E ke mo mia o na whainu mia I mātou I le vaiola. Peita, e le mawhai o nga mako inu mia le vaiola pe a mako le yoina lo matutu langa pangatia ma le anga sala o talo so zetas na ke mo mia mongi lava le vaiola ia pa ia tu iai le vaiola I le nei aso fa fitai Yesu amen. Yes,
bese le e whakasama Jerusalem Fogi America Samoa malawi ingo le tua e tōmalunga tuai le polokalamina o le areto leola o le bese se lau ono se fulu ma le tolu Yesu ia e manatua mai ia mole tuelenga whaaputai e le sunga i le whaiwhi au ia pasta la whae le kopa o le Assembly of God i lano i savai mo le tātou polokalame i le reifo i vaenga o le Aoauli ia wala walo tātou o la wha le nganga e wale tua malona whirangano la ta muse whaapuponga i le teimi masani la so antai au e bea tātou o lia i lona lofa malona le lei. Ua mawhai ona awina atu whaasisilanga whaalawa i tele. Ona o le langolango a le Woodmart. Vili loa Chris Ulberg i le olua tasi, lua whaono, 555. Olua tasi, lua whaono, 555. O le wā tonu maini si o tātou whaalinga ma whaasilsilanga a wala wale longa puia li o lau tau pa ia. Malo o tau maluini si o mawhutanga no ue ka le sia whapefoi ia I tu ma lo le tātou toro. E pila vona masnia I tu mo antu an tātou whaalinga I lea somaleaso I le tātou whaasisilanga le mo le tusi o le vau filifili antu ai mo le tusi o le songa. A waringa alo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le vau filifili e mawai whaalupenga o Samoa sifo tutu ila mamadua o risi utalatu o Samoa. Wala ngā upo la matafa yo la matangi le whainga o whaalawe pe o whai pui ponga ma liu leo si o singa o ainga te sila whainga o paolo o si whaaloalo whaalanginga o I kalesia ma le tele o le ngangana o whaalo longa. E na o la fitu se fulu tāla le tauna o la ofisa o le radio sa e le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai sau lo minga. Morisi whaamtalanga, wala mai le tātou ofisa I teimi whainga luenga I le lua o lua, tasi lima I watolo lua o lua, tasi lima I watolo pētanga iane I le shopradiosamoa.co.nz, shopradiosamoa.co.nz e whaima yeisau o ka whaawhitai. O le isi an tātou whaalinga mai le ainga sa tawhatoa I le whianga o iwa I le motu tele I salawhai. I le awa ma le whaalono I tau ai mātou te whaasilisila atu ai e whapea. Wa I le whirangalo ta māpo o suafa o le tātou ainga sa tawhatoa I iwa o le awhaia le tātou whilo inga ma le talaroanga ma suli ma wheo I uma o tawhatoa mwangu ti a le unua I ali I o iwa I le aso se fulu ma le lua o September lua whelua lima e whaia le I le lao o tawhatoa I iwa whaasale le anga I sawa I Samoa I le tulai iwa I le tahi au. Ma tau te tala o tuai ma vala ulia lo o tau pa ia ma lo o tau malu e sumai ma tala au mai tātou a wai le aso tau poina a wale wha ma moe o si o tātou a inga ia teu ma wha leia lo tātou loto I whale e ma soa lau pule hei nofo po ma tai si o tātou a inga sa fua fuina ma ole ale tau fia lava le whae unga ale ole antasi yeilo tātou a inga I le aso I lole a wai mai ma le wha loa lava sei nia le rifa a salonga e suafa o le ainga sa tawhatoa waita lima tawhatoa anga sa tawhaleti tawhatoa Josefa tafa kesio o tawhatoa laifa lima tawhatoa fua mai tafa mua ava ma isi suli o le ainga sa tawhatoa o loo rofo I le ainga o risi whaamatalanga whaamamole whaapsotai ia tawhatoa fua mai o fua mai tafa mua ava po esta tofi lau te vanga e te maua I numera ia o le ata ua o le olua tasi o valu lima o iwa lima olua tasi o valu lima o iwa lima ia po le olua tasi o lua iwa lua ono fitu o olua tasi o lua iwa lua ono fitu o whautai ia o le wha silsilanga ta ua le da mo le ainga sa ta whatoa I le monteli salawhai le awhianga o iwa. O le isi a tātou whaasilanga o le whaalinga ia mo le whaaliu le la. O le a whati mangalo ia le awa nei sa le murianga I lau whaafunga anga Samoa
o le nei faasilsilanga e faapitoa mo le mafutaga a le faliu le la e le mamalu o mantua uma ua papale i le sitiseni niusila ua lala nei au kilani ina ua tō manu i le dātausaga i le sa ilinga malo ma le toe faafoʻi mai ai o le sitiseni niusila o Samoa sa soifua i le vaitau le afe i se lau lusfulu ma le fā anga i le afe i se lau fasfulu ma le valu a o pulea Samoa e niusila. O le ala lea o la tātou mafutanga a le whaliu le la, e whesoasoani malangolango atu, e le whaangaio ina o a au tau tālo sanga mō whaurianga a le malo niusila. O la tātou whaatsinga o le asa so o a mai le asonga fua, a so wha leo au kusolu a whelorima, e le Marurewa Sports Centre, Mountford Park, e le tasi valo o Weymouth Road i Marurewa, mai le afol se fulu taiawanga i le lua i le Aoauli. E whaamatatuantu e whaintai lan tātou whaatsinga a wāsa tātou tamaftanga mamafa o le Aoauli. A whiomatala au mai tātou te lulu lima ma whaatalo wha whaipule o le New Zealand First sa langolawina lan tātou mau i le Parliament o New Zealand. Sa wanoa i le au maua e pua iso o tō wanta ma le whaipule ian Dr. David Wilson e mai se o toa sātula i mo Samoa. E manatu ai le tala ia nā whanua e ngasitoa ai o la pule. Morisi whaamtalanga whaapsota i le Asa Foundation i le Olua Tasi ono Tasi Valu o Whalua. Olua Tasi ono Tasi Valu o Whalua mafutanga na a le afoi. Whaliu le lai whaia le asungafua o le vai aso faupe a tātou lia. Ma le tātou whaalinga mo le muli le utanu mai le rewhaingo le aso mafutanga alomo tama whanau a le tātou ainga i whaletoi i Santu Paitea. I le awa ma le whaaloa le whaasisila atu ai le mafutanga alomo tama whanau a le tātou ainga i whaletoi i Santu Paitea. O lo la lamba pampa au i so se tua au kilani nei e whaapea. E toi fia mau sa tātou whilo inga i le astona i nei aso tolu o au kusolu a whilo rima. I le tu i le afo le tasi le Aoauli. Do fuanga masani o le Valu Lane Road i Weymouth i Marurewa. Ai morisi whaamtalanga whaapsota iane ia tātou numera ia o le olua tasi o Valu wha o iwa fitu valu. Olua tasi o Valu wha o iwa fitu valu. Po le olua tasi lua o nolua iwa fitu o tolu. Olua tasi lua o nolua iwa fitu o tolu. Whaaptaiolo seinia e asiantanu o sala malau tafi siena panti le teite fono o le mautanga na alomo tama whanau. E ale ainga i whaletoi i Santu Paitea le montele i sala whai. E o li sirau tātou whaalinga lau tonu mai le rivaingo le Aoauli i le tautua lawala rei le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo sauni atu mantua. E ma awitawara fo i a piki le whanau a onga i le tuua i o a onga i se teimi e le o toi mamau. Tupena mai le vaingo telefon ma tātou tala le ngana Samoa pe antale rua i le Aoauli rei. O e mana o mia ni lau papa anangata, le lei o na tāpena ina, masau nia a wāwhausanga o maota, maso o se tu ai ngā whale. O le Wood Mart i Penrose, o ai longa lana au nanga, o vātu ma le lua se fulima tausanga, i le ngau sia, ki le vaina, ma le awina atu foi o ana lau papa i atu no umamau. A fio mai loa, lima fitu tasi Great South Road, Penrose, pe vili le o lua tasi, lua whaono, lima fitu, whaafesili mo Chris o 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Saule pole ai se malolo ma fau ia oele wo le ai se isi na o au ma o umanatu wa e avelo fatu. So
whavivinga mai le wham shompi au se tālia le divaingo le Aoauli. Ma le pesena le masina fa mai fia va ai au fōringa i le divaingo le Aoauli le sulume o le la. Ia le futau o le utawa i antu iau na fio i melunga langiranga i antu le o le mrewa lele. Ia antono na ita mo i fu i sina paolo i le divaingo le Aoauli. O le aso fo aso tofini, fa antafiti e ngā luenga o le diva i aso. O le aso muli fo i o le rima sina i pe o na tātou waulia. Feo le futai mauta mai tāno fa mano so i fua Queenie Samuel Leo, Junior fua mua malawainga i nai Brisbane i au sa tālia. Bernie Lafaele le fa mai o le relax i nai le fale. Ia ai fu ua tinga o na au i le diva i tau o le tausanga. Ia e fa pena le ni o langa. O le aso ua mawhaina e pea i lunga le fasikepu o le aso ia ua e kaupi i pi o le mea tau o lawa ia o le usta ia o whauntuanga ma tima inga le soifua mana o loina. O le ua mai ia le solo te elenanga ia tuai ia le au tau si mai. Mai lawa le pito i lunga o New Zealand tau le lo i le montu i sauti. Silia ma le tōlu sifulu ma le ono afe i la tau ia na solo te i le aso nafi e le o mali lia lawa i le tūlanga o la tau tutongi e maua. Ia ma afua iai. E whai fo i ori ki ngā inga e wai mai. O le waku fo i oisi mai. E waku lafo iei upu matala ma wha matalanga. E o lawa na wha o li mai e manisi o mai. O lai lako le whana mai e mai. Ai lako fio ula vale. A wana e koe fio ula vale pe anu le whana mai. Ua to atasi, wale ai se fesoa soani. O ui fo vanua e maunga i sona tali. Tu sipa ia ua faita wina, e sili oe ai lo penina. Se ava mi o lei ua e mawangina. No to alo pele peleina, e pule oe i au faina. E pule oe i le tafale, to e pule fo i oe tata amale. Oa leo ia e wha apale pale, o lo tofi i tai mai le langi. Ona e maua lea o le pine, e pine au roe i le ono sai. Umatala atanata, le petia e le mafutanga. Talu ai lo tae o taota i le auala. O lau whanau o le tofi pa ia, o le lumanai o le tainga. O lo suli moni mai le langi e le matina ia. Lo to alua pele peleina, e pule oe i au whainga. E pule oe i le tafale, to e pule fo i oe tata avale. Ua leo ia e wha apale pale, o lo tofi i tai mai le langi. Ona e maua lea o le pine, e pine aurora i le ono sai. Laua mi o tau sa afia, na ole ata e whaalia. E sili nai le manongi o se kukawa e saunia. Pe fia so o te le i sau, pe o te sau fo i uau. Lo te whaamanga lo to e pe pese manu o le tae au. To alua pele peleina, e pule oe i au whaina. E pule oe i le tawhale, to e pule fo i oe tata avale. Ua leo ia e wha apale pale, o lo tofi i tai mai le langi. Ona e maua lea o le pine, e pine
tai whaatalo whātu I lau whaafungaanga I le nei tūla o le Aoauli, lo maia o se whaapoponga le nei o tātou talafou, mai lo Radio Samoa. O whailo ilo mo whaamtalanga tu ina mai mo whautuanga lapta inga I se ngā lulolo le asuana nafi, na moli maui nai le whaanati nati o le tootelo tangata anu o atu motu ese o le Pasifika, e tā pena maanga I nofuanga maululunga ma atu maunga. O Hawaii le atu nu o le Pasifika na maulunga tūlanga o le nofo vāva aia, ona o le whaamalo si o lapta inga o le o atu ai o se ngā lulolo po se tsunami. Ena mai tauina le malolosi o ngalu whawhati ngā taifale o Amerika Samoa, mana wa aia I lunga o penga te whailangi le whaanatinati atu o whanau a unga I tutono le malo tonga, e anga I ese mai o lato whale a onga, ai anga I nofoanga maululunga. O Samoa sa wa aia I fo le to telo nisio a inga e tūla lata le sami, wa anga I ese mai o lato whale, ai anga I lau whanua le saonga le mu. O New Zealand nei sa aftu ina mai foi, whautuanga I le whita iai o ngātai whale o le atu nuu mangalu te tele, au mātai tu ina ai le ngalu lolo, e peo na whaalongo ina ai foi le tele o whaailoilo na au mai ala I whi autustusi ai telefoni. O nei lapta inga mawhautuanga tu ina mai le Aoauli o le asolulu, tolu se fulo Julai, mai le pūlenga o le wā aitau. Ina ua maua whaamtalanga ma whaamaumaunga I se mafui e tele, na lulu I tai ane o ngā taifale o Lucia. Whaamauina I reporti e valu te sima le valu le malosi o le mafui e, ma e tā ua I reporti mai le CNN, na moli mauina le aafia I ngalu whawhati malolosi I e tū o le Marquesas Islands, e whaapea e se fulu afe kilomita le mamao mai le tū tonu na amata I le mafui e I Lucia. Moli mauina le salalau solo ai I lunga o pengas whailangi o ata po o videos, whaali ai le luluino le mafui e I te tono Lucia, ma le longo ai fo I o atu nu e pei o Japani. Li potia le iai o whale I Lucia na whaaleanga ina, ona o le whaalavlave whaale natura. Ona o le malo si tele o le mafui e na tula I mai I tu o Lucia, o lea lava na longo ai le tele o ngā sami ma atunu, pei o le atunu o Japani, o le Pasifika, ma o mai lava I tu o Amerika. I Aotearoa nei o lea na mātai tuina lava tūlanga o le malolosi o ngalu I ngā taifale o le atunu. O lea na mai tauina leo o mai lava le tai au nei o tu o mai lapta inga vaenga o le va aitau, wha apea sui o unanga o wha lavlawe tutupu wha fuasei mo tangata lau tele, ina ia wha mua pea le saonga le mu. Aia alo ese mai le anga I matawhanga ma nofoa ngai tūla lata le sami. Ma fautua ina, e leo se teime te tawai o nā anga I mō mai moanga. Whailo e sui le vaenga o puipuinga po le civil defense e te tau I tangata o na avelo lato wha ama mawha I afianga o le nei wha alavlawe wha natura pea o ina tūla I mai. E leo se vaenga te tau o na manatu maa le tangata, ona o mata upu maa ale, ma o se vaenga e afi ai le soifua ma le olo le tangata. Na mai tauina le tuina mai o whautuanga I tangata o loo iai waa afi, ma waa ala upasese, e peo na tawhi ai whai ngā malanga ma le anga I mai o waa, ono o whai te tenga I le afi ai I ngā malolosi. I Wellington e lava ia na maua ai le whaataunuina o niso whai ngā malanga mai le wafu anga I le taulanga ma Eastbourne, ma e tā ua na whaato atatala whai ngā malanga I le tūlai se fulu le tai au nei. O le tai au na leila na whaato atatala I tū sae o Bay of Plenty, talu mai a afianga o lolonga te tele na afia ai le whai tū o New Zealand, ma le mawhai ai o na sao le wheo ingo tawa le matangata. Ta ue reporti ma le New Zealand Herald o awala e ui atu I whakatane ma o potiki I Wainui Road ma le State Highway lua Waimana Gorge na tapuni ai la solulu, ma le wha moe tu tala I le tai au na leila. Peo na whaamanino mai le pūlenga o whemalanga inga le New Zealand Transport Agency. Whaalia le pūlenga nuu o le tūmalo o potiki, le whaatautai ai o siaki, ma whai ai fo I loilonga I tūlanga ua iai nei o lātou awala. Wa amata whaatino ai nei fo I ngā luenga whaamama, a le toa tele au ngā lulua le pūlenga I le tau avese ai o ota. Wa whautua ina le mamalu whemalanga ai ina ia whae tete pea le anga I ato taavale I e tū. Ia alu le mu taavale ina ia tuu mama ina ai foi, a afianga I tūlai mai. I ripoti na whaalia ai e iai nisi o taavale na afia le taimi na tūlai ai lo longa. E to atase tangata na lavea I mai ona ua le mawhai o na alu ese mai lana taavale. Sa lavea I mai o ia a o iai I le taualunga o le taavale. O le whaafetaia leo ele I o I se tūlanga pangatia lea tangata. Ae o le whaamanatu pe I tangata lautele ina ia whae tete I taimi e tūla I ai whaalave whaale natura. Mai tala mulimuli se furu tasi maasina u whaasala e nei le whalipuipui le li o Richard Trevor Savelle.
Fast food tolu tau sanga le matua, ina o whaama o niona mo lianga I lona whai ai o upu tau wha amatau. E nate wha o le oti I le na avea mapale mia le tamai tai o Jacinda Ardern. Whaama wina na amata wha atino e le li o Richard I anga I o inga tau wha amatau. I le vale masino o November le tau sanga lua o lua tasi, anga I atu le masino Januari lua o lua. I vai taimi au te tele lava le sasao le wha amai le COVID-19 mariva. Ta ue lua fo isi mo lianga na mo li ai le ali. O le wha lawe ina I ngā luenga wha atino leo leo. E pei ona leo sta ia ai, tu langa o le anga I ato leo leo e asia lana whanua. Mai tā ua, na musu Richard e sawi whafo mai lana caravan ina wanga I atu wai leo leo. Ma le letu ina atu o le pene tatala ai lana telefoni. Ma lona leo sta ia ai o ai inga, ili tatala ai o ia itua. Wha mawina, sa sola lea li I malafi mai leo leo, mo leo o atu le luose fulu masina. Ina o tatala mai o iei tua. Ile mataa upu na maawai suenga. Le tele lavo whaamtalanga tau whaamatau. Ale neili ina whaia whaasanga ia Jacinda Ardern. E whaonga ai lunga o pengis whailangi. Mai whaapea e whai lava sina mamafo whaupunga whaamtalanga Richard. Na whai e peo na tā ua I se tasi o ana tustusinga. Lo na whasi o tia ai o tamaitai o Jacinda. Po le execute ile ngangana Britania. Ma whaupu e pei o le manao e whaalongo e ngau leu o Jacinda Ardern. Se tu low. O se ngangana matua I le tau tamali I lava. Ina o tu atu lava no ia Richard e whaiso na whaamtalanga au le tu ina maile whai ungal whaamsino e ala is a video link. Maile whale pui pui. Na tā ua ai e Richard. Ona langona o le matau ma le fefe I lona iai I le whale pui pui. Ma ia tau tino ai na te le I whaia whaatasi ni whaamtalanga tau whaamatau. Whaasanga ia Jacinda. Ma ia whai loa o loo tau whia mamolia se o ia e leo leo. Ua tu ua ia o loo tau mawhai leo leo ma le toa tele e whaaleanga o ia maloka. Ai ui se au ngani a lea li ina whailo le whaamsino. O whaamaumango ua iai nei e whaali ai e le na o le tasi le taimi na whaatino ai e Richard whaamtalanga nei. Ma na ia whaia I se tasi o sui tā wa loa le atunu. O se sui a whai puli. A o se tamai tai pāle mia I lea vai tau. Whaali e le whaamsino, talu ai e le o vaia ni fōlinga Samoa Richard. O lea ua o aila na whai unga. E whale pui pui mo le se furutasi masina e au noa manitutu unga. O tātou talafona mo le nei tūla o le Aoauli whaafitai whaafanga mai tau whaasoifua. Radio Samoa. Taslima I vatolu amo. O le dawa whaafanga le turu ui se whapopokona o tātou tala I vei whanua o le rivang o le Aoauli nei. O le aso tofi, le aso tolu sumatasi o le rima sino iulai loa afe loa se folo ma le rima. I le rivang o le Aoauli o le ua whaatasi mai sui fōi o le tautomara o danga a le Auckland South Immigration Consultants le sunga I le lipule ia a tesh whapefoi ia le sunga ia Bill. Good afternoon, gentlemen, and welcome back to Radio Samoa. Good afternoon, Francis, and good afternoon to all your listeners. Good afternoon, Francis. Hope you're having a good day and the listeners out there. That's right. Well, it's always a pleasure having you two gentlemen here to discuss issues that you can help out with for our community. So welcome aboard. Now, the first question for this week, can you explain how Auckland South Immigration Consultants support Samoan applicants through the New Zealand Samoan quota process from start to finish, Atesh? In the beginning, we test the eligibility. We make sure that the principal applicant who has applied for the Samoan quota, they are between 18 and 45 years of age. New Zealand government has provided this rule for a reason, because we need people who got the skills and probably they are able to sustain themselves while they are in New Zealand, particularly in the first 2 years. And we also make sure that the spouse and their children are meet the requirements for the application. We also ensure that they meet health and character requirements, which are equally important. Character requirements can get very complicated, so that's where we are there to help. Sometimes we have to do a character waiver if the need requires. And the other step that we have is once they get invited to apply for residence, then we make them sign an agreement and we provide a checklist of documents that are required. And then we explain the applicant step by step the process that's involved.
Later on, we although we do not, we are not an employment agency, we try and help them connect with some employers. There's no guarantee of that, but they should find a genuine job offer. What we find in some cases is people are pay money to do that, and that is illegal, and we don't get involved, and that is the reasons we want everything to be confidential between the employer and the client, and that's why we don't get involved in the employment stuff. The challenges that they face could be we help them with setting up bank accounts and also with IRD and finding them accommodation, and we also help them apply for citizenship, which means they don't need to wait 5 years. Citizens can be exempted from the waiting period to apply for citizenship for the 5-year period. That's right. Anything you want to add on, Bill? Well, I was just thinking to add that we are aware, of course, that finding a suitable job offer really is the problem right now when you consider the New Zealand economy. And the thing is, when a person does get lucky, if you like, with the ballot, if they intend to bring their wife and children down, then they've got to accept the fact that they've got to earn a certain amount of money. The job that they apply for has got to be able to provide a suitable income to cover the whole family. And immigration do look at this. So it's very important not just to get any job, but to get a job that is sufficient to cover the family's needs. Thank you for that, Bill. Now, move down to the second one. What are some of the common challenges Samoan applicants face when applying under the quota, and how does your team help overcome them? The most important aspect of this application is, well, getting your name selected in the ballot is much easier than said than done, because the client has to find a genuine job offer, and that is the most difficult aspect of the application. What we do is, if they have a job offer, we try and go through the individual employment agreement, the job description, and also the offer. We try and ascertain whether the company is registered in New Zealand, and also we try and thoroughly check that it meets the immigration policy or instructions. And it's a matter of trying to hook them up with some offers, which can be very difficult now considering the economic situation in New Zealand. And the other aspects that they find are like, when we are in Pacific countries, we don't see the need to share assets, liabilities. The husband has their own kind of bank account. The wife has things differently. When they come and try and do a partnership, provide partnership evidence, that's another aspect that gets very tricky at times, because we don't have any much documents that they can provide to say that although they are married, immigration looks at a whole lot of stuff, which means bills coming to the address, doctors, and proof of address, and even wills or any trust or anything that they share as a genuine couple. Sometimes it gets very challenging because the couple are not able to provide sufficient evidence, and then immigration sends PPI letters, and it gets very hectic towards the end to try and put things together to make sure that the application is successful. Bill, you want to add anything? Well, I think the main thing is for people to remember that Immigration New Zealand are very particular with detail. So when they are assembling documents, to make sure that everything is correct and that the checklist, that everything's ticked off on the checklist, because immigration are not tolerant for when they find important documents are missing. That's right. Well, shouldn't Immigration New Zealand try to work things out with companies that will give job offers, so that when the quota comes, you've got 1,100 job offers, instead of people in Samoa trying to find jobs, and then you get into trouble with some companies, doing things under the table? Well, I don't see
that any way that we can verify that, or normally immigration does that. If people do another table, obviously they pay their price. But we try and see in whatever verification that we can do, we do it, and we make sure that the company has been running for quite some time, and we try and see whether the company has got some employees already, and if we do have to go and do some site visits just to build relationships with the employers, we do. However, if you say there's 1,000 over time, I mean, in the beginning, these things were too much more relaxed, and immigration has taken a different way of looking at it now. If they would provide, they would ask for financial statements, they might ask for bank statements, they might ask for anything, and sometimes giving the job offer is not too difficult to just try and get it and make it look like it's very genuine in the front of the client. However, when immigration asks for all the specific documents from the employer, some of the employers are very reluctant to provide all that information. And then once immigration looks at it in a thorough way, sometimes they can say where this company is about to go on liquidation, or this company has got some improvement notice issued to him. And when they send the PPI letter, then we see what is the truth, and later on the person has to provide an alternative job offer. The problem we have is if they are given to provide an alternative job offer, they just give 5 or 10 days time for them to sort that out, and otherwise they will have a declined application, and that doesn't look good. I mean, it's not our fault that things like this do happen, but we don't blame people from the Pacific community who are all the time, their expectations are quite high that they'll get residence and they'll come and settle in New Zealand. However, things can go very hard if immigration asks for each and every information, especially financial information from the employer. So that's when the door closes up. Yeah, because when you are paying tax and you are keeping all your books clean, then you can be a very good employer and everything will work out smoothly. And the other thing that immigration is doing more now is trying to get New Zealand citizen and residents take up the unskilled jobs. And it gets very difficult for people from Samoa who doesn't have any associated experience. As you know, in Pacific countries, we do 2-3 jobs to earn a living. But here things are very specific, so it can get very difficult. Yeah, but some of the New Zealand people, I'm pretty sure Bill know this, they don't want to do the jobs that Pacific Island people are coming to do, Tish. Yeah, you are absolutely correct there. But but there is a certain percentage that they want New Zealand, they do still want New Zealand citizen or residents to do it, and that's very common here. Bill, you want to? Well, I think, I'd like to think there is plenty of scope for recruitment companies to work with Immigration New Zealand. This quota is a very good thing. Yes. And it ought not slip through the fingers of successful applicants in the quota. It shouldn't slip through their fingers the fact that they can't find a suitable job. Yep. The recruitment companies down here in New Zealand, surely there's room for them to work with Immigration New Zealand. Yes, absolutely. And we want the best out of this so that the best people come and become residents and eventually become New Zealand citizens. So thank you, gentlemen. Now let's move along. Once someone is selected into the court draw, yeah, well, I'm pretty sure we've covered this, but I'll just go over it. What kind of visa or settlement support do you offer to ensure a smooth transition of life or to life in New Zealand? We assist the applicants with the police clearance certificates, medical certificates, and also verifying their job offers and making sure that everything is genuine and the employer is meeting all the requirements. At the same time, we provide pre-settlement advice, which includes housing, education, healthcare, and we also associate them through church groups. I'm an immigrant myself, and I came into New Zealand 25 years ago, and I think it's particularly important that we hook them up with church organizations and voluntary and social activities, sometimes through rugby and
soccer clubs and stuff, and that builds a network, and they talk to their own people, and they become more confident, and they don't feel lonely in the beginning. Yep. So we want to build their confidence that New Zealand is the right country for them, and they can easily develop into the new, adapt to the new environment, if what you know what I mean. Yes, absolutely. Bill? I think Tish has covered that really well. I would say that it's relatively easy for us to connect people with the networks that they need. Fortunately, out there in our community, there is plenty of help, plenty of people only too willing to help new immigrants. It's just a matter of knowing where they are and what they can help with. Absolutely. Thank you, gentlemen. Now, do you also assist Samoan clients with other immigration services such as work visas, partner or family reunification applications, and how do those processes differ from the quota pathway? We also assist employers with accredited employer work visas, which are a little bit complicated in terms of they must meet the skill and qualification requirements. We also assist them with student visas and also family reunification. Government has recently decided that they will relax the policies in terms of a new parent boost visa. What happens in society is the family are able to come because they are between 18 and 45, and the parents were kind of kept neglected because they couldn't meet the immigration resident requirements. Under the new policy, they might be able to come on parent-grandparent visa, and they might also be able to later on apply residence if the people have got jobs and they are able to meet the income requirements. We also, normally what we do is we book a consultation and discuss the eligibility requirements and provide a checklist. As long as the person meets all the requirements for the specific visa that we recommend them, there shouldn't be any problems. Apart from it might, delay the process. The processing time could make it a bit frustrating, especially when you're coming close to Christmas. But otherwise, we are able to assist them in any type of visa that you possibly can. Does that include our people in Australia, or because you just recently started a branch in Australia? We can also assist Australian visa applications. I'm currently halfway through my studies for Australia, but I'm also a registered migration agent. But I've got a colleague in Australia who's been doing immigration Australian work for about 20 years. So we kind of collaborated, and if the person really thinks that he meets the requirements, we can assist them with Australian applications, whatever it is. What we've done is we got a network of lawyers in New Zealand. If we have to refer cases, if we think that it's out of our competency or it's likely that the case will be dumbfounded, then we refer it to somebody who we think will get the job done properly. So we take the case and then we analyze it and we decide whether we have to refer it to somebody or we can take it ourselves. I've got a registered migration agent for Australia that we normally refer cases when we find it a little bit complicated. Obviously, by next year, March or April, I will be fully competent with Australia, so I should be able to do all the applications. That's fantastic. You want to add something, Bill? I would just add that we've got a wide range of experience with all the visa categories, not just in New Zealand but in Australia as well. The one that we do avoid, to be perfectly honest with you, is the refugee category. And of course that doesn't really apply to Samoa anyway. But apart from that, we can handle all the other visa categories. Well, it's a bit scary when we go to the refugee category there, gentlemen. All right, last but not the least, for Samoans who are not selected in the quota draw, what alternative immigration options do you recommend, and how can your consultancy help them navigate those? Because I've had a few families and friends who've put their names in there, and it's not cheap to put their names into the ballot. And every year after year, they sort of like get close to giving up. But
the attraction of becoming a New Zealand resident and life in New Zealand, opportunities for their children, really make them put more money into the system. How can you guys help? New Zealand is a land of opportunities, and it is a developing country, and as you know, opportunities keep on coming up. There will be a lot of developments going on in New Zealand. So with that comes to the immigration requirements. So we can assist them with student visas, accredited employer work visas, and partnership visas. Example, if they are in a relationship with a Kiwi, things do change when they come to New Zealand. We assist Pacific communities explore every opportunity for a better future in New Zealand. We obviously, the countries compete with each other, Australia, New Zealand, USA, and Canada. But I think from my experience, I've been here this long, and I find New Zealand is a very good country for people from Pacific Island countries to come and help their children to get a better education and then put their family together and also eventually retire in this country. That's right. Well, I'm pretty sure Bill and myself are not that far away from retiring, Atish, but you keep on working so you can pay for our retirement. Bill, you want to add anything to this? I would add that the student visa category, particularly for the younger ones, honestly, in New Zealand, there's such a wide range of very good courses that the young ones can study. Yes. Now, I know that it doesn't guarantee at the end that it will lead to a job. Yeah. But it's absolutely worth trying to increase and remembering with a student visa, the student is allowed to work 20 hours a week. There's heavily rumoured that will increase over time in the not too distant future. So by all means, young and the not so young, explore the student category, definitely. That's fantastic. Well, do you want to add anything final before you give us your contact details, Atish? I would like to say that it had been a very difficult task during the COVID and stuff, but now in New Zealand is opening doors for family reunification, and also, as Bill said, student visas. They are encouraging more international students to come and study in New Zealand. Yep. And I would rather recommend somebody to take a student visa because they will probably, I don't know whether they'll increase the hours. Australia allows 24 hours or more per week to study. They can work, and they can work full time during the study breaks and also in their holidays. So once they are able to get some New Zealand experience, then it opens the door for them to try and find their pathway to residence eventually, because once they become much more confident in dealing with people here and they are able to get to New Zealand employers, then makes things a little bit much more easier. We can be contacted anytime on 0800 168 472. Our email address is info@asic.co.nz. If I don't answer the phone or my assistant doesn't answer the phone, then the phone goes to my mobile and I just receive the call and I retain the call. We also work in the weekends and after hours. We've got a Samoan interpreter who will always talk to you in Samoan. She answers all the phone calls and she deals with most of the applications with the clients, but I am the licensed advisor and I deal with everything one by one. And we always want to keep the clients informed what goes on. Is that right, Bill? I think you've covered that very well, Atish. Yeah. Well, listen, gentlemen, it has been a pleasure having you guys again today. I'll wrap it up for you in Samoa very, very shortly. In the meantime, keep up the good work and keep helping our Samoan community, of course, the Pacific community in New Zealand, and looking forward to our next session on Radio Samoa. Thank you, Francis. It's a pleasure to be here. Thank you, Francis. You have a great day. Likewise, yeah. Le nawa mai mo anto le tātou tano le nivango le Aoauli o le sunga ya Atish le di pulema le sunga ya Bill mai le aufenga wenga na pula udanga a le Auckland South Immigration Consultants and whione anga iai. Ja, so ili so swani mo o e malawainga o valu se lau tasi o na valu wha fitu lua
o valu se lau tasi ono valu whawhitulua numero telefoni o da fo ia nisi o alo Samoa e mawhai ona tau whaasoa i le tātou ngangada Samoa wa awhali Julai lua. Tasi lima i watu amo. Siva Maya. Hey, hey. Let me hear your whisper. Let me hear you sigh. Let me put my arms around you. Let me kiss you now. To my lonely mind. Tau tala my dear boy. Itau ina eloa. Olo alo palena. Tele ole sami. Tele po ila ole vau. Tele manu pelele ila langi. Tele teine apakasi. Ai silia oela upele. Le la le le Samoa ye. Mate mai ala tupua. Me te loa lengoa. But let me hear your whisper. But let me hear your sweet, sweet sigh. So let me put my arms around you. Let me kiss you now. So to my lonely mind. Itau tala my dear boy. Itau ina eloa. Olo alo palena. Tele ia ole sami. Tele po ila awale bao. Tele manu pelele ila lagi. Tele teine apakasi. Ai sili ai oela upele. La lele o Samoa ye. Mate mai ala tupua. Pete loa lengoa. Ya, sabe? Ya, ya, hadi. Oh, ya, 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 ya. Alia, alia, sabe? Ya, ya, hadi, hadi. Siva Maya. Siva Maya ia mana ia le tātou aso. Siva solo. Siva e lunga malalo. Aue ata Maya. Ata Maya ia mana ia le tātou aso. Ata solo. Ata e lunga malalo. Aue lue Maya. Lue Maya ia mana ia le tātou aso. Lue sono. Lue lunga malalo. Thanks, Pup. I'll translate. It's almost time to vote in the local elections. Make sure you're enrolled and your details are up to date by the 1st of August. Go to vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo.
O le wa 5 minuto tene la fo le lua le divango la Aouli joy fa tala fa joy le divango la so mai ala fa tala longa. E ma le tutomo la ngana le Auckland South Immigration Consultants sunga le pulea a te shmola sunga ya piol divango la Aouli. E te mo le numero le telefonio le over sela. Tassion valu fa fitulua over sela tassion val. Fa fitulua e ma fiona to tala do ai so some ta kulava. Tau whemalanga ingai pe o le iai ala au na mai. O tātou aingi sa moi ni usala nei o le vai tawino whana. E mo sostu ngā visa lava nao nei te fia mala malama a tili iai. I le nei vai ngole awo sol o le awa over ai atu a. Whai mai le whaamatalanga lau te whaitau atu ai lungai I le upenga te whailangi a le TV tasi tono riusila. Whai mai o le awa talaina nei ia le la o le FBI. I le lau moe Wellington. Eoi, o le hutu tala ina nei ia le la le FBI, le Federal Bureau of Investigation a America, I le la leo lona ampasa, I le lau moe Wellington. Ia, o le tulangala nai pe o te tāua mai, o le nabalanga mai la son nafi, ia le li ia whaatonu sili, ia po le director leo le FBI, le li o Cash Patel, le nabalanga atu ila moe Wellington, wheilo ia tuai I le minister leo mata uptau wa I fafo, a New Zealand le li o wawasa mana ia Winston Peters, ia mawha I lo mai le tulanga, e pe ona iai ia le o mai leo le ofisa nei, o le malo Amerika, I te tonu o lau whanua o New Zealand. Ia, o le whaatautai ala valea o nisi o vaenga selima. O le i le vaenga o mata ua o le Five Eyes Partner. I le vaenga nei o le kelope. I le South Western Pacific Region. Ia mai o le tūranga nā o le ua whaatua I nei le nā to ofisa. I nā I le lau moe Wellington. Ia, e whila ukana. Ia ngā kako pisa ngi I mo meo haka I e whamai o le FBI. Ia au lewa whaantula utala, o lewa taunu mai le FBI tono New Zealand. O lora winga, o le a whaafengo fia I sisi kaimi o luma, ia manatua. E le mwhenga e alor wa e malo aku, e malo kongo le ofisa le FBI. E na pawale me lana u fia wha I lo antua. E le e le o ngai kalafu I le whiangia I lunga u penga ta wha I lang. E le o lewa taunu mai le ofisa o le FBI I le na moe Wellington. E o le na tala I nalo ia. E le whaatonu sili po le director o le FBI. I le aso ana nafi. Ia, se I kako whaakali, po le ale tūlanga o le aha o atu iai. Ia le tū lau ele mai iai. Ia, o le isi lea la. O le puipuinga, o le saunga le mū, I totonu o le antunu o Amerika, e puipuia. Ia, mai ona fili, e le nganta I antunu I fafu. Ia, o totonu lava I o le lonto I fale, o le malo tele o Amerika. O le avola ko mereka u whaingi I kako pao. Tali oe, fa malu
fausa, faulau fausa, fau ia tele. Te sife e, faulau fausa, faulau fausa, fau ia tele.
Whaafia sui whiwhiloi o le rivahenga o le Aoauli o le Sutofi le nei le tautua whaawau o le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Whiwhilanganga tui whaatala whaantu i le rivahenga o le aso I lau mai mo malau whaafunganga Samoa mai tona mo ta malawa tono whalawhainga luenga pisinisi o kampani lunga o le tele e whapefo I lunga o penga ta wha I langi so se enturu o le neila langi o lo e maua meila tātou tautua wha wau le rivahenga o le aso ma lo le whai o le whaiwai ma lo voi le tauan tai e pe o le masidia I Aoauli o aso luma stofi tasi tātou te kolosi antua I Samoa I le tātou sui o lo o ngalue puno wai ma yeile fionga ya lilo ma yava maina vai ia wa foi le longa pui li o lo taupa ia e ma lo tau malu inisi foi o mata upo lo whapelea ona laualunga I tutonu o le tātou tano whiwhia o le ua mua le avdoa ia e whaatasi mei foi le fionga ya lilo ma yava le nivaenga o le aso tala whaantua I lilo ma yava ma lo ngā ma lo whai o le whaiva Ia, talo whai lau tō Fofogamua o le alofa maleanga lei o le atua ia o tātou toi whainoa I foi whai talo whaatu isi o tātou atunu I New Zealand ia whapea foi ia I tua whia lalangi o lo mawa ia tātou whaasalaunga nei taimi o le Aoauli o le astofi ma lo lava le malanga manuia le alofa maleanga lei o le atua ia ai mai se ai o le tapua inga se tātou atunu mai tua whia lalangi o wā ia se manuia mo Samoa ia ai me se foi ngā ruenga o whianga I le aso ma le aso pataro fatu ma lo le whai o le whaiva ma lo le o sai ia whaatai le alofo le tō te mailo soi fuama lo bātu wola tātou te toe whiloa I fo I lunga pe amunga ngā le ea I le rifo ia so tofia o whianga I le anturuk ma ngā ruenga tūte ma whaiva lo whilima ia lilo waiava antono le vea so nei o le ana anto whaina I le afoi e le tūla whono fui lele o le whainga pāno tai tono le tātou tro e ilo ai ia mo meo o afoi o whaala lave ia po ni loi ia po ni tangi foi a isi sui a e le on sui a whai pule sui whaunioli a ngā I isi sui whaatutu I vahenga upu whai ia ese o lo iai e te tono o le tātou tro ia ma le tele o nisi o mata upu e o te leilo ia te utawali le tau I tū mālo li le mai awa pena o tieni ngalu mani a uma I le pōna pōpo le tai auna leila ma le tsunami ia mua tau le tūlanga o le matati o le mama o le mea lulu le mafui e ma le tele o le mafui e ma le tsunami ia ma le o mai o le ngalu ia tātou ia e le senga le malosi o le mafui e ia ma isi foi a mafui e sa tupu whaapea ia pani o te manatua ia tausanga umawai sa pe fitu ea te si malefia ea le malos I lunga la titi atua le fitu pea ia ai sa whaatali se ngan I tātou atunu ia mātou te whea lātu tae au nai tausanga na ele ai masa mea o awhaina ia au le ngalu la lea le aila ese fo ile vainga wana po o se meo le mantua o le na o mai le whaasisilanga mai tātou wa ai tau pe to e lua se fulu de se fulu e tau nu mai le ngalu I Samoa iwa fast fulu ia o le tūlanga lana iai wa maia kwa wa koe kuaka I se fulu ele ai se meo o whaalongoina o le ai Samoa taimina le advisory le vaenga foi le leo le Sound Uni ia o le lai ai lai le taimile nai lapta inga le whaasisilanga na so o le lau mātou nofo e whatatati ia ai ke wa pea ma le 2 minute te e se fultas e mātou wharangolongo kulo se pe e ngalulu ia apal mako fale e wa mātou le tu e mantou fo ia Fofogamua mātou tonu alunga le vai ia ma le tala whātai e whaasanga tonua I sami ia e tūlanga foi lele o lata mai le sami e whai ala si mau alunga o le mātou o le vaenga I le mātou fale e whalonga kupe e ke whainga le se ke whainga le ala ikiki ale apal fale ia o tamaiti le o tamamo e atuloi tua ia ma leo mai whai mai o le mātou vai le vai tā ele le tu atu o mātou o makwali lo fia o mai o le pā o le vai wa sau ilunga le Wa taunu atu ia ngalu o le suna o taunu o mai le ngalu wa sau foi wa pasi mai le committee wa el committee tu le ilunga le vai wa pasi mai le committee sa wa le vai le imsa 5 ngofo le fali nga wa foi le wa
Oi ta vale uma mato men tapenga. Tapena. Nga langa mai ai fafopunga ka vale ia alulo ile akor ka vale. Mata woa tu mata manu woa tu nei mata a inga I le mata pito nu wa foi ole. E maka kia le mea. Ele fa faki ke le foi ngali. Sau Maria. Io e sau Maria pe ile sua kuku I mare kai masa wale le vai. Au te lo ye ta le me foi nga me foi nga vivili foi nga ye le vivili o le sami. Le o ke vai ku ye e fa penale. Ia, mako ho'olo inga uka pe ama se lau mika pe lua se lau mika le mamao o mako ainga inga uka mako ye. Ia. Ai mato whaalongo mai. E maali ia, po ako lai vaisi. Po ako lai vaisi. E po ako lai vaisi o leo makamaka nga yo wa foi wa. Le alu le ngai mata ili mako isau wale sa milunga tanga mantua e tanga ma ale sa fausi na o faile awala e la mako isau wala le sa se ele fakile anga fa ngal lengalu awo so mai le vai anga ilunga masawi ya o tanga tata wa ve ale tsunami lua fe mali va lua fe mali e makua e wha ama whau winga e ka kangaka e wha penga le makuia me ka usunga me ka ulo orpo inga tsunami nga e sa. Ya ele te se sino to no foi a inga nai vai tule mata ili. Na mato ye wha tasinga ta. Ya a e makua me ya le o ai si e a whaingi. E pu era ko live au makua isau uma mali pala le wa sau le vai le pai lungo le awal tele o ele va pe ama se fulu minute talu na mato yuta e fa mai lo ia kala nai mako uma le man nai o ia le la luanga ia pia ia lo e siaki ia manto foi ola e call foi ia pia ia la foi e uma le fa sisilanga le o le alu siaki ia tai le lato po I vai ala ia o fa kloi wale ai sa foi ngai ia sa walu fa peanga isa kui oi le sipito nu ta foi ala fa pe fa e ko vile fa mai vai no ko ia lu kule mu ale vai anga I kai o tana se fia I Samoa o le la ka wa afa su kasi le la ka la wa maka nga fa solo ale kai mia awa me pe fangale e sua kuku I mai ale kai ko e mo wa o fainga ngal me nei ya ai si na pisi ale ngalu lunga tsali ngalu mauso mai lunga le awala ya so le ele ya o le mela na mato fata tsali ya wa uma lo la le advisory nga ai ko fa mai lo le watch wo lo le watch le level o fa silanga ma fa longo mai wa ki le lo ka fefe lo ka fa longo mai wa ki wakilia kalfa kai leo wa saule sailing ya ka vale leo e kilia nga kayo sole ale akule ale nge ya fai live akuisima ele ke o songa ponga nga ko lilo mai ava voile le van tul fa fonga mai lentno e se usita ai voisi voile le fa ko le meo ki e fa mai mai sa mo ele me leo ke fa kwa fa mai kala le si live nga po fa along ko kai ya fa mai mai se va ingal na ya to ta ya wa matwa sa wale le samilungo tan ngalo to ale ka fa se ka vale leo I kalfa kai le ma ko ki dia yu ka kai ave yu ka ole mele le ngai a tu poila se pefia ona tu wa I foi lai or vesidin o I foi lai ku wa ye pe anga ku poingi se me kusa la kirkilo ya yo le advisory lenga ya o e tileila ikiki ale watch la kalsa ale fa kulango mai ka ngo kai mi e tileila ikiki mangkolenga mako advisory wa o mai lenga wa kuaila le watch al kiria ako yuka yo kanga umai ko ile coastal areas mari ka ngalu ese uma usa tileila ikekia for like 5 minutes mako yuka ai mangko mako le advisory ai mako ka lo makfalongo mai lo wa lu le watch
wa kulunga fa silang ole watch ya o ngalo la o kaiminga le wala ngalo kanga ka kaunga o yuka Ia. ya mako la wale manga yuka wala ngala ukala le fa mako ainga pe advisory pe watch pe a nga e kango ila ako mai ka penga mai eselo mai ngalan ko nga mako one night awa fa ya ku efa mai kako ko lele kai lele lo mai pola amang ko lo ke ngofo mala telefon e fa yo makai kuinga le sau fa sila ngaro makai kuinga kai 940 941 942 ele ya se me alu ala ile so 953 anga 958 ai fa mai lo la wa nga ya o lele se kulingam wa o le mali ya Ia. mai lo wa ave si mako ven fa ku ka Ia. ile fo le se ave ka avali o le la e afangi e fa mai ele se kulingam ko e solo il falo lo e mai kulingam o le o mai ngala lenga o mai e lo mai kala lo fa mai la lo fa mai la o so mai le vai luma la sawa nga ile wakile e pia Ia. man tu ma wa la lo le area nga le mai le fo nga e ku mai me o ingalo langa male o akulo ikua ai fikau ilo male va ainga ile va ainga le wa ilunga le vai lunga le vai wa ilunga o pa le vai wa sauvo ilunga le komi ai vai le angi mele o fe vale yang fe meka ko isi ko E man tu e lilo mai ya na uma wa tu sina va ainga le fa tano nga le Aouli dei male official le va aitan ya mana tua ena masalo na ia mulinu ule ia tanto musini foi le fua ile maulunga wa uma ya antonu la ole taimina i taunu ene ai nai mulinu ya ai ele ole taimi tonu na i taunu wan tuai ile tele o ngata i fale o siu tanto tro pe la na ia le tau afia anga male tau i tu malo ya e malo fa tai onana tau mata ala ile po na po ya wai ile ko nga me foi le lo tau na le la mo ya fu tele lo penda e mau na foi no mata tu inisio antana o mai tu le manto tu malo ile antu fangolo ya ele tūlanga fo ilele o la wa fala la mai mo me o momi fala la mai papa la fala ya o fala lili ya o lunga la matafanga so le ole me ole tanga me na wa pai mai ai o lo no winga ai o se va inga fa penale na ye le po na po ali lo ya ya na wa le na o mai ale sam yuta o mai ya ele ma lunga le awala ya manga utai fo nei inga utatu na o ele le swasam ele ma walunga fo ai ola uia kirikilo ai ole pesi i fa pe ilunga le tai ia makoe mo ole tulanga na i le matou fa itu ese mai lai va inga isi mela le o isi pitonu e fa mai wo so mai lunga le talingalu le sami o mo walunga le si ole swata ole no no winga le ngalu na le wo o mai ole mela mali ai wo failo le watch ai le mankua pe le penguka o pe selau i le lua selau mika le mama o mai itai nei ole i uta ole ainga le na mato ya o ko kanga kwai la fanga kai mianga kia i mal mako vedinga wa lunga ngai alu siakia pia e kanga ngai evacuate le le fionga ya fiemi ya ai ole la wo kanga ku lo se fanga o fa ku lo fa fika vale kako wo mako ia va ila ele mama o me mako ko wai o ngala ke lo le watch o ke lo inga le malo su wo ka reading uma news lenga sa kai mile o me nga ma wala ia info le ma losio le presso le meka o tsunami ese tsunami ese sa wa ngalu ma me fa penga mali o fa kulola ko afa yo le 500 miles per hour le fa mai isi tsunami no ngo winga se lau le se lau mikale e awa kui ole le wa kole o ka kulo ko au mai ma se fa nga kon ka vale fa ka ko ya o ka le pale le fa ka sa le pale ko ki o le wa fa lava venga le fa ya le sa mo ke aku e ka tir ka vale la ku ma ye ka ya ma ko kulo fa ka li ngale se li nga sa we ma ko fa fi ka ya ai ma ko ku lo fa ko fa nga ka ko ku lo i ta ko ku i se i faile le ya pon ya upgrade le watch ya ko sau ko fa ma wala lo mai la lo le advisory wa ma ko mo e lo nga tano fa ma ko mo le ya nga ya ai te lo wa ma to o ku ngai lu ko fo i mai pi ngai wa mga nga ko ave kai ya le fiona fimi ai fa mai lo fa no ko lo le ma ke ko ma ko ka fa no ko bala au ya le ngai le fa ta ya
Wa au ia leo. Ia CID, GB, TOS. Ia. Ia o leo wa mai tala nei talfa o leo wa fa leo nga ina le The tsunami so le watch. pe au kangi kai nga lo ka fa ron kule leo ngai leo Awai ia oi ol mela ol vale ngi me fa mai ia o leo kilia ka ale fa lo nga mai leo mala ko Ya o la o ke lo le fang mai lo nai fa mai ka ko wo lo kai le wakilia awala tanga le lima la kanga lima alul po ako ngai ka kai makuku ai ita ele mamoi ngala ko baba ai foi la ko ia isel fen ka le ko nga langona ai me sel vai fa na O le ana e la ngona ina le tulanga le o la fawe sa no ali lo moyava. Ile anga I luma waile umai ini tsunami mani lapta inga lapta ia I lo tanto tuno. Ile suya inga wingo le tau. I ka ko polo ke ki mani me fai se e fai nga malo e tula mai ile mai ai fai nga panota. La se me te tauna ave tonu o mai le tau I tu malo o le wa e silsila wa e tanga. Ele mo ai mainga ia o se me voi lele ia po la se tulanga la se fainga e ono mapo tu ia ainga o le nu ile taimi al wanto ito ngala mata inga ia e mi se level taimi le po mo le vavia Faia kula I mele fast awale fast le o fa ku sa ia Fofogamua ma tu malo ia faia kula I mele fast awale fast le ke mga miel ko fa blockets ia faia kula I mele sa wa la tawet emana miel fa blockets ia awal HRPP ele o ye la tana tau blockets miliona ia ai lo tatanunga o ke fa akangi ai as a member o le fono fa vai ile makong se fangua se si kai fa se designated area ia ma faule le ye se fale kele ia makwa fa ko konga fale awala kai mina nangal mena no vai en po ia no vai o to tele ia inga ia foi le la o aquala ia la ko ai ngo mau ku fale ka o kwa sa o ia ma ko langi ele ngai nga mau ku mi fale ka ia ku lu male o le kale si e fa ka sa le pani ia nga foi me tu puli lo maiava ia mi se leva ia le fana wa le temi dei ia ai longa na le lisa tala no o ia ngai le isa o nga le fana ai fe la le toya o ngai le veso pe toya ia le kalunga ka mai ki mele sa ku o ma ko ma ki le mo le po ko ia o le fuina ai o le sanga le mu o nei tantu tangata ia entalo fai fo ele ngantan tanga wengo leo ia ilanto u mai o le tinei mu ia o ilanto u mai nga lue e tau longo le tantu tru ia sa ka wanga ku ko mangi sala vo ia le u fai lai ngai ia ke fo le meari e fa ko rio yuka e o foi fai mai live le sera ko ngaru ngaranga o wata tanunga ia o no le fai mai e tato advisories and me mai le fai mai e tato wa I tau o lai lo lato nga fai le awane I le polenga I o tato tangata ia ai I la tilo ele me ka o le tsunami male o mai o to nga me fa pe once I fai mai ai le fa se silanga ia tato o le tsunami ka o mai le fia e ka kaunga e ka penga no mai e se male area le pe fai ke lo o ke ku kongu anu masami ole na tonu ioi e o foi lai leo o le si tu langa ta ua wa tau na fai wa kaunga sekingi alarms I awala me foi o sailing inga ia automatic turn on le sailing e lo ai le ngalu le wasau ngai lo ka o mai le wai le o me ki ngole o mai o ka mo e solo I kai mi le wasau le ngat ia le winga la tala awal me nga o fa longo me nga po le wa call le watch sau lo makava le leo e avega ka e fa marusia ka yo yuka no fa pele muy foi lo mafofa o le me fa valvale angi me sol o le wa mako o mai la yuka ngi ala le wa o le sa ngi la ngalu ave o maka vale la kai o mo ko me le la se vai en tu langa foi lele o la matia lo la to foi soifua ai le tu langa foi lele o tato watunu so tele ale au fia fai ka ki fanga mele yengi tsunami o ke le ya ni o ele mana ya le mea e foi ngale e la te fia malo ma fa foi ngale fa e fa ngo fia ya el vai kula le malu al sa wale al sami
e ke le loi le o mai makafanga pola ko nga vivili sa wale sami ya ki oi le to nga tu langa na ta wana tu le mafofau ai on menna ya o fa longo mai nga po I mako wai nga uma wa malua ale ai ko la le watch le ai ya le ka ko le ile vai nga le ai o fa longo mai wa fai ka ele nga ile vai le wa sua ku oi soli ya ai ka ele ka silpo ya wa kai minga wala kala kai minga ya melen tu po Fofogamua ya o tantou sei longa ya fa ina session of travel pe foi le oi ya ngai loa ma ke usuka ia le la pata inga le pe o tu ina mai ya langa ele na tantou foi tu poi tono tantou tunu le dambe e foi sia ku ngol lala a fa ko le meo e sei la makiel so fu ai pe o kof ya ona saulola ia le o le ngalu avatu ia na tinga ina le mai ma watu ia lo I mata malingi ona yo la tu a inga o mai masa ya wala le funga si ko fanga nga ko ile la no langi makanga kai le uska ia ku la fong o le usta ia le totele ya le ma lo fa tai lilo atono le nive ya so ya o tangi o loi o fa la velave o a uma fa upunga o lo fa ngaina e isi su ya tauva ya nga ile si sui fa audioli o party uma yo mai ona le stalina o lantu sui ile tanto finga palo talfa ungol masino fo le masino o kuso la se tulanga o yai e brisio tanto mta e ona longo puiri e el pa yamal malu sa bol diva ngolas ya ole o ana na file na amatai o ula sa no fo mantua e tau fai on mai ya pok fam singo kot ole fionga asatiu si mativa perese o CJ male fangi male tama tai fam sino ya ere ya sa no e lilo le ma dino lau tango fai mai ole afangi ole potu fam sino sa fai ele mata upua ale to fale atinu fa ole tangi ale tama tai o ai fangi le tau va male atinu ya anga ia le atinu e mafua ona ole monutanga le wa au ia le swafo Mary ta eu ya ole na tangi la fasanga ya latinu e le tulanga fele le atoa le monutanga le nuku male e kalesia ya na o ia ila ina wala fa unga o tele ia le amtanga o fa unga la fa msinonga na au mai ele o atoa le tapenanga ole ale tua mua au ile mata upu tu ina tu ni moli mau ile ni moli mau ya wai e tawana watu ia fa mtalanga fa tauto mantua fo ia fa msinonga len tatal no ile ni api o fa unga au mai na le lana na man malo ia le tinu wan nafi ole fa le au nga ina ta sangal na ya ai te o tolo mai na nafi le mata upu ale ala ile pule ma ile tangia apaloa fa sanga ia ala ile puli fa sanga ile tulanga fo ile fa ai unga na mafai ai ona talia ile komisina o fainga apalo sa le to fa ale ala ile pule ile na wale stalat ya fa pena fo ia le afionga ya Pepe Christian Fruen tangi ale vena ali ya Pepe ile tulanga fa ile residency ile I toa ya sono foi tono Samoa ole sa e mantuala e fa pena fa ile tulanga nta pulna na nga ia tu foi tu ya satang le tu ale ma le tu palo ya na nga ia tu foi ole tulanga na va ia na feeling ya la to mol mau po ni fa mtalanga fa tauto le se evidence le mas me fa penga ole o tulanga I mea ia aina ole faila toa ole la to tang ya sa faini sa faila le ta sanga respondent ya po ole fionga ya Pepe ya fa pe folto fale ala na faila la to you strike out le mata upule ina ona ole tulanga le na ele ai tilo ia tulanga ia le lava ta pena le ato ai mai sei
ia o lo o mawhai o nā whai la atua la tau affidavit, ia o lesi tūlanga, o lo o iai fo ia mo li maua a tangata ia e peo nā tā uai ia le alo tamaita i o tau whale ala ia malitina o le fionga pepe, Christian Fruit. Ia, o le tūlanga lana na lai o na whai mai loana nafi, e lau le lua, po le ale le ruling ale court, i le mata upu lea, e te ua mai nei le tai au, ia le ua o whaale au ngai na fo ele na tā sanga wa tatala ale avanoa e tau wa ai le ala le pule ia whapena fo i pepe, le strike out le na whai, le ua talia le whamasinonga. Ia, a o le taimila le nei, o lai alua ia i fo i nei, ia le whamasinonga a le fionga ia la aulia le mali atoa, ia ma le mawhau sau rosa tafi. Wana nafi sa tutula i mo li mag, mo li maula le whamasinonga na mantua le tangi o le tangi la auli le tūlanga whaile le e whamaongia ai o matai na o lato whamaonia, masaini ia pia e whamaonia whaau sau malana montanga malona ia i le tūmalu. E le anga waa matai, ona o matai ia na whamaonia. E le o whaia ni montanga le nu, ma e le ono nofo fo i le nu, i le tūmalu. Tangi lana la auli. Ia e lima la mo mau na wala au. O le tuua o le tūmalo, o le pule nuu, o le whailau tusi o le nuu, ia ma le to o lua matai. O lato mori mau ia sa whai mai ia lato tala. Ia whangi e whamao nia ele i whaia ni montanga whaurusau le nuu. Ia o lesi e whailau kusi whai mai o lesi o ele i whaia ni montanga matai ia na whamao nia whaurusau le nuu. Lua o whamai mo le mau al whailau kusi ia. Ia o lesi makai ngā ame ese ronga kiu ke whamakai o nan whi ese inga whale a inga lua whelua tolu. Ia e whaapea whailana montanga. Na re se ona tute o ila le vai liu le ngā whasiningia e le fionga pulea i Emperor Roma. Tulanga whailele Fofogamua. Ngā o le whamasi ngonga pea whaile au ngā lo makai e mwhai ngā we ese lo makai. Ia, ioi, male se mea whailele pea whapea e a whangi, e whakea oi, o se matai le nu. Po le ala le sa o le molmak, wale whai mai ngā we ese o na tiu te whamatai. Te o whai mai lantala, ia o le molmau le no mau atu, o le whapea lantala. O ia nā matalo na tofi whailau tusi i le luafe lua wha. A le luafe lua kolu le sa o le molmau o le awe ese ngā o le tiu te whamatai o. Te o whai mai lana tala, o le api montanga le nu, o lai ai. Na leto e whaia se montanga le matai le e whamao nia whau sau rosa. O na ia wae ngai lalo le tūla whonu. E te tau o nā ngā waa matai e whamao nia, o koe whamao nia la kosui. O la whai ngongo whare ngu, o la whai whai lato montanga. Mari. Peo tūlanga le nā le nā e na iei mata upu ia. Ia ma whapena ona tuina tu e whamasinonga mo mau ia le fionga lau o la sola. Na e whai ia submissions. Lawa au whaatasi la unga mawhina unga whai ua lo ia ai tu e lua. O le mata upu lea, lono inga iei se taimi. Ia ona whapenala ia lea ona au mai iei se whai unga al whamasinonga le o tai au pe ia. Ai o le tūlanga na, o lai wha au wau foi. Ia le tangi le atinu, whaasanga ia mua au Mary. Lai wha au wau foi, la whai whanga solum ta upuna, mantua o le atinu e tolu ea ia mata upu whaasanga ia le atinu. O e tasi mta au whaasanga ia te ia, ai lua na tangi whaasanga isu ia la tau te tau wha. Ia, o le tūlanga lana nā whamasinonga o le tatou pālota lai whai taimi nei. O le tūlanga matango o fie mata ua o le mea lia. A whapea nei la o le atinu. A sau umala ta whataita inga. A sau lai whale au ngā, Mary whale au ngā, ma lesi sui le la tauwa. Rono inga. O whai ko kasi al pālo ka le atinu. O le anga wa ale e alui i, e iloa i e te anga wa. Ia, e whataita inga whapea e sau whai unga whamasinonga e whamaonia mo mau ale tua la uli whaasanga ia whausau.
ia o lona winga la o le whaiunga ia ele o wale anga wa afo ila ia pea ma se whaiunga le whamasinonga e whaale au ngaina ai o le tūlanga le mata upo le ala pe lena lu i ale vena ale ma pāloa le whaiunga le komisina Italia ile le stalaina o lona Italia ile le stalaina ioi ona la fai mai lako o le residency o lo ia va enga ele o atotoa o le la nofo i Samoa man tualena malanga al watu ia le ala ile le ngase o lo nalo ia ma fapena ona umina nofo ai ia o le foi lana na o mai va enga ia na o mal tal no ina o le ale o ai ke akiva Wow, o mena ole e lalo ole tula fono le tulanga na unless you are caregiver. Ya no mawala lo wa no ai te mafai ona no forma mai la li poki o nga caregiver mai o inga ia fa alu kongu I account tayo waso ia na misina no foi Samoa. Mari. Ya na o foi la ia le so suenga. Ya mani yo o manatu malangona le faso yo o tu alo ia ma famsino pe foi ona ta o ele fiongali ata wal sa terokla o ai sa o atanga ta o ai sa o le ke kiva wa ta a inga Samoa e fa mai ia o ese ke kiva mai ia la kulonga tau songa ia lue e no foi va ai le lo matua ia o le o sa o la kule anti e la teno no tu langa fa pena ka ai mai salta tu manga Samoa Mari everyone ia la to parte play ia le lawa mai ia le lawa wale watalia le strike out motion po le fa le au ngaino o le tangi le na o le tangi le ina ia o le anga va o le ai fitau ia fa unga komsina na fai na la ia ma fon le stala le ala ma pepe ia o tulanga la na ia fa masino ngai to tali o tai aula le ma wa te lo ma wai unga isi po nei fo ile fiaf ia isi mata o le fa nga solo te mine ile te le ni mata po fa masino nga ai fa tai o le ua mafai ona aile yo o tai o la sfurulima wa na yei manatu no falonga na fina o fla wa submission saloia man tu ala fina watu le loia le submission le fai na yei manatu le no falonga lo watu ya na fio fa pe e mafai ana ile mele o le ayo ni affidavit le ayo ni fa mtanga fa tau le tu le apply le applicant e no falonga lo watu fa pe ya sat pe tal fianga ile mafai ona to sa uni ai Ito tu mai a mea umai a le time la le time frame le na umai el famsnong well ka ko ke manga umai nga mea it takes time e ko sa ungi mai mea ia a le wa ka ki mai time frame ele e ka kaunga ele mekla e ka kauanga uska ia le time frame le ngi o le fainga pa lo sai pentu mai ia o atu le asolia ia uma fai unga o famsnong ia tu sa tulanga manasa tala noia nafi ia o tapenanga li Fofogamua mari tapenanga lona lua afa pe ia faini o lai te mautino ai elengi fa mau nga le kanga kai fa tau e avela na tangi le lasu ia o tulanga na awai avatu lumai o ia o le mela le fai el famasinonga e fai me manino alfa masinonga la tau ia ele o lava ta pena tu sai wal fa upunga na fa mana ia yo upo vui na fa masinonga wen ma Mary o upo vui ele o tala fea ngai male level I lunga o male ele level ele o tala fea ngai mal fa nga solonga Supreme Court I langa jurisdiction ona ia ile tu langa le o le lava ta pena o le tu na apalai le na tangi atu le ai ni mau le ai ni ala tau whamtalanga whatauto ia a wein la le se ki mai kai pe ia wein o le ala ma pepe e fa ia whamtalanga whatauto le ala ai lua ia whamtalanga whatauto pepe na whaila I luma whamasinonga ono na winga la ia o le tūlanga tapenanga a whaiala e kei loa ele mo il mea nga la e alwe avela kaka ia kuper kanga kai e rani oi le tūlanga whaile le avoid ele mea la lea mari ia tūlanga nai tato whamasinonga na whili Fofogamua
Malo fa tak ya wai pe yo na usiri ya fu le so lua pe mfe yo na lu ya fa ya le o le wo sa wila lo i le tali ya o le tali fa ya na le wo sa wila lo i le fa msidonga le wa ta tia nei le ma me fu le wa le sil fiel pa ya mal mal o ta tu tro ile mai te wan tu ali le ya va il campaign period o le to va ya tu i o le fa mai le so se fulu lua le masino you like e o ile so lus fu mal fa o le masina o augusto o lo knowing e toi titia masina anto le toi fast full man fast o le au te vai toi i le fa mo monga le o lo fa pe mai ya o le campaign period la na lo knowing e ta lords full man le lua pe ko e kasi de mingo ki le full lua i le vai luanga le o le po le lufu fa ma le lufu lima o kuso ya lo knowing o te na la o ma fa sa lo nga li lu mai o la so si le fie le tulang O a lava fasa launga i lunga social media, o a upiol boards ma o sign, e a vese before le deadline o le campaign period. E ele vai ngana matoto e se tasi o aso ma a inga fui ma wo o le tala fa pe wa le wa tofu le vai nga fa ma le vi o le fa pe mai le o le tala li lo mai tanto no ma fi anga ye tu o le ala le fa inga ro kula fongo inga ngi ke wo o kule aso le fa inga pa loka ai pa o ange se la au posi si pika se ya sa wa sa wele vi ale o le vi o le fast o le vi o le SUP ia po le vi fo le HRPP o le fesili lilo maiava o le ala le tuai ngā tu la fono ia wa tanga tala tele ia fa ia le mele o la e fie musika ngaia kanga ia ki le pese fie la so la ngona pe ono fesili ki ai la ia le komisina o fenga pa lo tele mefa pe wa me fa un kupu lilo maiava E tamta to sili fenga ile ofisa fenga palota awala me nei o le copyright law le iai o le mea tō tino whataitainga o le vi ile a le sunga ya sinapi mali le HRPP ioi o le mea ngā whakua e singapi a langa pesi ia o le nofo i mwhatu tu iai so a whapela e umar campaign period ele o alu singapi a mea lai campaign o langa ia vi ingam langa ia whakunga le na whai o le ala le tūlanga e tauana iai o le ave se makape fa vawa e alanga pese i kai mel palo ka le melia mali awa a faia ta fa pe mel kom sina fenga palo tale ai e tawana ese le pese wai lungo le YouTube le pese le ele mo fenga ka ko kape le ke bi o lo ai fai like i TikTok guys la si va ma yai o nya alwe fai nga wenga o le kai mai o ka umai wala ko fa ali le pese le fai le il tulang fa pena se ta fesili la ya tole fo o tai ma te fei lo e ma tole fo wa le sina tulanga wai fa te tainga o le wa e sa uni ne wo mana vali la pasilita ya o le asfarai ya ona e sa uni lo le te vali antu o po fiale mele fa yele palota ai ke wa e pasi ku lu mas falo sa ai so le manga ye le pesele kama ai ka ko ngoma ya o le vi o le pakide ke ro ke pa no ka lo na ko sui ya wa ki die nga ai pasi ku lo la maliskan ka e se le pa ki e pa lo kai pa pe mo ka ulanga ka o le ofisa o fenga pa pe o le nga na le fsidi to ai lo mai ya wa se o ka ko se o me le ko ko pu le va nga fa fo winga ngisi lo mai ya e ta tau fo yo na ye tulanga fo lili se vanga na o sanga tale tau ba o lai fa ya mai le tulanga le ia ma va sala le ai ava pe ai tanga tala utelo le fia ya kanga kaia o le ala me fai tulanga le me na ya o ta fasili awai e ai me foi na lo lana fai le tula funu ele kupung me mo fa penga mali le ala wa kupulo me fa pe wa nga fai ka kula funu le ma se ma fa ngo tanga fai tula funu e sau singa pi malanga vi o le HRPP e sau le ai malanga vi o sap e sau le sile mal vi o fast ai ma se me fa pena o le fo le road show me fa ngale ke le fo ia me na avel fa masinunga i road shows awana fai tato tula funu wa fas fuluiva se tanga ia ne ai na ia se road show na lu na time mani ele la sa fai sa tu la fono ia sui la vai ai lana i lona nga ma me fa pena ia ai peta ia o le se tato facility dia tu la ia to le fota ia o la tu la nga fai me le awala ka sa o ka kelo TikTok yo night clubs e te vai tu la si va mai tanga talbi o le HRPP e te vai tu fa la si va mai tanga talbi el sap mal mai fast
Pola me la fa ia o fela la ko ingo ko le fo ingi mo mai nga mau TikTok mga me mai fa sala itanga. Awa o le sinamia e ono o le whaamsidonga li lo mai ame wha anta la funga voi le tantanong. E mwhin wha tupu natu. Alwan tu lo pai wha alonga ko le ka mai le vi i o le vaenga le fie i la whai. Pa pe ngā fia kakala o kangi fo i e avelo martang. Ia o ngā ruako lea o mia marakai mia wha karikati. Aruak po e marakai mia whaamsingo. Ia e manga ia le au mai sa. Ia wa le wo mandino le whina ngalo wha lia o le fionga le li komisina. O whai ngā pālota. E tu sai ma le tāntu mta fwoi le len tāntal noi. Ia, mai le tō awhio anga e a inga le tai a liru mai. Pala time some tag e tangata o tele I wha maunia pe wa whangi. Walo ia ele fio anga o samtau. E tangata na message mai a o lātou i e samatau. Lātou te talia so se vaenga whai o atula lātou wha lau iloa. Ia samtawa ia. E matua o lunga lena mai le tus. Whalatai mai oisa mai la wano e tau mai I si whanga. Ia mantua lao sa mai sa wai le vi ia o nefu sa wai makauku ia sa wai pata ia sa wai lo si whanga. Ia e sa wai o la taula na le whape ia to fitu le sa ni meltus. Le la wo fai mai le fionga le komisina o whainga palota. Ua ona tali a whalatai wa avelan tusi a whalatai tai o se whamanino me le fionga to le fotu langa lea. O lana tusi ai mai lava I le taimina a matamatala ai ia whainga o le pālota I resta langa mea mana e tau le taimi o le whainga pālota e le fionga I le komisina malona ofisa o whainga pālota le malo si anga ato atoa I le tūla fono e control uma ia mea ia. So if I mai lala ia le fionga to le fo so tu la fono le tu langa le o lo fai e falatai ia ai tato talia la polala tu punga polal me o ia wa fai so tu la fono e taula fai la wa ave ese tu sil komsina o la fala stali mai falatai tu langa le no vai nei la fai le road show le HRPP le holy matau tu awal talale ale fakasa ia lono winga la ia lele itali mai foi la falata ia foi ntata o tilo mafisinia ai o le tali le na le fionga le komsina na fa pupu mai au tai au le o tilo na wailungo isi officer fasala au tai au tu so na mawa nail ta no ai isi ta interview nei maseta se sui fa oli wale tal fionga ai se o tai au ia na mawa le tata fa tananga le fionga komsina ni si foi na mata o fa malam la mati le tata o tunu Ma lo fa tangi ma ya vola so fully ball masina fo le masina o kuso le family to no on tu ya ya o mo o ma tani o mta pu ye pe ona o tu fa msidonga fo le sui fa leoni a le na tu vai tu fo I lisi ya so le o tu sia ma ya le lo ya o le fo ye ma wala no a wai tel to no mai o le lo ya o ni si su ya ta vai an wan tu fa mtalanga wan tu fa tionga matal e te ia woto e whaapea ne ia antonu ale o ngā ngi o kai au po se anso le vai usfo se waka lera wa waka ki ngā inga sa o ai ngei mau kala manga o le la sau iru le whaamtalanga le lima ia e ma whai ona toi ave I tua le ngō se sui tau wa ia I le aso sfuru ma le whaalea o au kuso o le aso si le fia iei o iei ni sui tau wa o e mana tua mai le nā whainga pālota na toi ave I tua ai le I whaial whainga pālota le lima ia ia o tele o recalling pe ese tangata na unoa na ave itua ai na pawale sui kau vale o unoa ia le ko e fawi ai longa le skalanga o le manga kosko inga yo vui le ungo foi ia ai ile le stalanga mantua oi e ta wale tule ina ia umane le sefulu lima le langa lena fai mai le fionga komisina ele I kopia malolo mia le lola le taimil nei se ivanga na wa le mea nei whamasinonga o ai le sui e toi ave itualo na swafa wale fia tau va ia ngapa wale sui o ke loe koe ave kuar kai mingi o le sui lama kwa le ai masasi o kulonga whale e la ei e sau ka vale la usa la ele yo o le ke mi foi le o le fionga le foi pule la ufa mai se la fionga coffee yo ele umar pa local fa mai la fionga ele li mingi o upu kama ia maka ukia Malaysia la mea fatu foi wa ule no fo nei falo le sui sa walu e matala no ia
ole mea Fofogamua o ke ofo ai. Le tūlanga foi lele. Le se fale kupe si sui. Ole te wa e tuale no fua ia si sui fa oli. A fea kulea ka vale. O te alwe se mai pe lima ta vale la tu ai. A fea kulea ka vale. A fea kulea ka vale. A fea. Ai te whaalonga toa tala sui fa mai ia. Ma ai. Ko i loa foi o ko. Ia e makwa sai ki a ma ko le kulanga lea. Lona winga ta se alo mafofonga. O le kupe le mele la kuat. E makau kia. Le tūlanga foi lele o le whaatawa mō tatu sui. E whaatawa mō ina whaasero lea wa o le si ia. E alwa kupu pulangi ia whamai. Ia ngu sawa ia o e ka mālanga le pili o sa ukamangi kui kongi kai au whaangaka. E pe mau sa ususuanga o singa lua sela. O le lua sela wanganga nga o a wa maa losko inga lea. A olonga kasan lele ngā alu e pālo kai. Ngā whamai e vai. Ngā sawa mai ngā o aulis kanga mai ele lua sela uka. Ia makoe kuku koe moni maulu mal whamasinong. Ia tūlanga umana sa tutupu. A o lea la wa e whale tūlanga foi lele. Pe ua whai e tangata e maua ia la tau mea. Ia le taimina o whamasinonga nā li Fofogamua. Pe whapea mai. Ia. A whapea e ke mga i wao sui. Whatitainga. Ia whapea e ke mga o ke ngofoa e alu ia. Mai maula ulan kusanga ma saingi mai se limas furu afe. Whaile pākeng. E o whailai sui wha, e o whailai tangata mol mau ia. A whapea ke usasuangi mai a o ia la ule aru ke kuru mal whansingo. Se vai ei mea umai a le sa ula lor kula a fongo. Ngale le whai mai ito le fua. Whamatau. Se kakalangoa la ka ko le fua. Se whamalau me ko le fua mea nga. O le whamatau ina o e lau pālota. O le se o lo wai a tatau. Kusa le ia kau kako. E makua i very powerful whai mai le whawhawhingi. E powerful i o kako ia kakau. Ai awalangi e koe ngā me whengale o le. O le fosi. O le ofo fua. O ia, i ele mea ngā le ke ia wa alu whai mai o la ia kakau. Ia saulo o le fosi. Ia e koe loku muri koe whaalila ia kakau. Whaaleanga ia kakau rakana. Tūlanga umana li Fofogamua. Le la tala noa mai ia le fionga to le fuatai au. I le tūlanga la le sisio manga lea. I le marosi anga o le komisina o whainga pālota. Malona ofisa la to te controlling ai le mea lea. Mali. Malo fa tanga lilo e inisi mata pu e se mai le mata pu le o le whainga pālota na e maua mai le tātou whamsidonga i le riva ia so ia po hafu inisi me tutupu e se mai le tātou sunami. Ia wai pangwa ia o me lua ia e pe ia ka ke pisi e ngiva ia so. Ia o le whanta ia o le to telefoi lele la mta ingo le sunami. Ia e whaftai voi li lilo mai ama. O lea ua vave antu la mta inga. A wā anga le ingi la puka inga ai o ku fo o kai. Pe whamainga kako o lo loku whaafia ngiva yaso e makua ngalo umanga mea pe arelo ngoa ku fo i paima la whai. Ai vai, o le mea e maa nai ai tātou atunu. Muli mai le lapta inga. Ai a e loa le mea tau na whai. Whame whai aku la epa. Whao ngaro common sense. E te wawa ai a lunga o le tai. E wa ai aku wa mo ke ewa pe whaafua se ia kuale kai wa fia i kula wa a whaaso pe. Ai loa le ia le mea tupu. Tango i lau whanau. Ta ilo il taimini nam fa mai ka ko oyu ka o ka kongo fo se fa ka te fa sisilanga wa le selo makel menga o le melna na fa matala mai ela fa na utini fa mai wa le va yenga pe o le kai nga pa ko ala la men ko le vili ko a wala ki foi la lo va me mai a wa le fa na o so le ba fui o le taimi a to la le ya pa fa ya ka penga nga ngo fa ya ko ka ko o le wa saule advice you suna vai le alor kapenga me ia o le la o toi foi mai nei tai ia o le la toi fai le ia ai fa fitai Fofogamua ia lo fo le tua malutia tato uma i tu punga le natura ia me tato ai swing o le tau nei vai tai ia ai o le ile fa tua ina se tua lalo tato lava ia muli ia au mai le fa asisilanga ai na ona eva ai atua ilunga yese me fesili awangi ko wala fasili to ilunga awa to fatatali me famai ese ko kika ko wala ia le langa le kai le ya mangi me o ka va ia ko fai mai ia o tulanga na esi mata pula sa o mawa mai o le foa ia le island rock o le foa ia le island rock mo fale mai o fa now e o ngos fulu afel ta wa fa ese fulu moenga ia manisi fo io
whatotonga ina o whalemai o whanau. Ona la Fofogamua. Ia. O le tanki fiva lai pesi nei le tātou o tunu. O te loa le na whaia nei le whono ma le New York. O le tanki fiva, ua o ai le hallway fo ile leo le awala o le whalemai. Ia. Ua lai nai moenga o whanau ia tāo fia. Tōtele. Ia, wa tōtele o lea o te maua o le tala e se funu ono afe lea o whai o tangata wa afia. O le numera na le nao mai. A o lea se i tātou tilo pe wha maonia le tūlanga lea. Ia, o isi, o le ngumela ngau ka whainga le ki ngā le ulu. Ia. Vai ane whafonga Samoa, o le fiva, o le whaafau, a le fi ai. Uai, pe o mea nao aunga nao le tanki fiva ti ngaso o ngā o ponga iwi. Ia, o mea lana, ai pe o le tūlanga o atangi ai le mau o le soifu o le whanau. Ave le vai il whanau, ave iei vai, fai se vai inu ti polo pole ale me o sua o fuala au wha inu. Ale ai tau mawhai e fai se mea, ina ia mawhai a ona sao se mea ai langa e malosi le whamai. Ia, me se nai tia mai ti e vai lako system. Lako immune systems. Ia, o nai tia mai ti pito isiliana ona mawhatia tele. Mea lea, ia, awale ave e ele vai mo whalai vanga lea, so umama chips fai ngai ma junk food. Pea ia o kamai. E fia ina. Ia, a skuli mi kuisi mea, le ai, awale ave ai mea ngai so uma, e sea, e pepe ai sela ia o le tino, ia wale le la kaukala kufuma. E pepe ai sao sa voi ia o le kingo e kāringa ia o tātou tino. Ai ave iai ia fuala au, mea ai fai le sua lau pele, ku ia e lengi ma le alaisa, o mea ngasa kawa ai e tina ia so ia, fai le supo, ia na whanga ele o whanau, ina ia malosi ia le au taua sela ia. E pui ai ia whanau, a ono lai whama i tū ngā whapea. Ia o le tūlanga nai tūlai mai e maa tau. Nā ana e tangwa tua ave whaka ele paipa mai whaingu penkoro vai luaso vai woko e kū nua at. E whapena ai o le tūlanga nai pe o na au mai fo i ele se sasoani lea mai le Island Rock. Te le ele sasoani le Island Rock. Ono sfulu awhel tau au whai. Ia o fo ia tuai moenga i o ele tātou whanemai o tamaiti. Ia ua whetau i le Fofogamua man nei taim i le tau whainga o le whaama i le tau whai ai. Ia tau sia le rofa o le atua. Awa nei taim mau soi fua o le whanau. Ia ma wha unga ku ia ngi tanki fiva. O lea e alua ia le whanganga o a onga. O lai wha solo mai. Ia ma le whanganga o nofuanga whaiteli. To te tangata e anga iai. Ai a wha pea o lea i te lo a inga o ewa ai tūlanga lea. Ia. Ka piri solo mea, awa ke goe ngofu. Ia o maile au whanga ngamu. Ala makua le ia ma se ngamu, o manga ea sua, o mai whawhora ngamu le no fo tono le whale, po whea lava le mea o whanau waile namu lea. Ia ina ia avoi le mau o ina ia whapena, ona awane i maua tatou whanau le, i le whamai lea Fofogamua. O se pipoti popona mo le tatou atunu, ili nei fo i tau fiafi. Ia, a vela o leo whantau wa a lelo mai awa mole antua lea nganga whaaftai mai le tātou ngā luenga i ni usula nei. Ia, misala tāpua inga mala whaafunga anga mala mai moa tāpua i Samoa le ngata i New Zealand la langi antoa le ngā luenga whitai tunga. Lo whia ngai i malangu fionga, ia lo whale tua, wha pēle malo siltino sili aina le nganga. Ia, wale tautua ina o lona whingalo, ia mala taununga longo i siu tātou. Tanong teitai antua le nawe i sfolo soifua malolo ina. Ia tātou toi whelo i fo i lumo nu ai leo tuo nu. O mai isu whingalo, ia tātou te tauma vai ai se i au lia le nawe i sfolo i lumo iau. Paktai tele Fofogamua mo le tautua le tātou atunuu, ia whamanuia le ali i lau tiute. Whamanuia ia te oi male ainga. Maua le tāwhilo inga le vai a safo pe a alofa le atua e au lia. Paktai lava Samoa i lau mai mo whaafonga le ni tū lau le aso. Ia se i maua se whaapoponga le ni foi por kalame mai mo mai tātou por kalame Samoa lau tofi. Ia o le foi wanga i mai ai nisi o sui whaolioli. Ia mai tu malo whale alili ina ia mwhai o na tala atu. Na lātou fo i tau mawhainga a le sauniuninga a ngā i le pāro tāsiu tātou. Tunu o lilo mai awa mai na vai mai Samoa manuia tele le fiafi tau whaseifua. Soifua mai ia manuia le fionga ia lilo mai awa mai na vai le sui o le tātou ala leo. Peo nei mai mo mai whaafunga atu i le ringa haingo le aso. O lewa antoa i sfulu ma le tasi miru tau na tā leo le tu la e wha ia. Tā le tu la e wha sui le foa. Au da tu tala mai le Pasifika ma atu o le lalangi.
o na tau avele le fionga ia le an tau sa vea, e ale tātou polokalame le nganga I fo si o lisa taimi o le poa nane. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. There was a man who owned the only hair salon in his little town. He cut and styled the hair of almost everybody in town, so his small business was very successful. Then one day, a big, modern hair salon moved to town, right across the street from his little shop. This new big salon advertised in the newspapers and posted signs all over town that read, $6 haircuts, everything for only $6. Soon, almost all his customers began going to the new salon across the street for $6 haircuts. He knew he could never afford to beat the new big salon's price of only $6. But then he thought of a way to turn things around and win his customers and business back. He had a big sign painted, which he put in front of his hair salon that read, "We fix $6 haircuts." You know, we all have problems and go through tough times. But it's the people who handle those problems positively and wisely who end up succeeding in life. It's not luck that controls your life. It's your own choices that make you and your family happy and successful. You see, things turn out best for people who make the best of the way things turn out. No matter what happens, these people just keep going, since sooner or later, tough people win over tough times. You know, when the stormy sea is raging, it's no time to jump ship. Difficult situations can actually make us a better, deeper person, just like the strong opposing wind makes the tree grow stronger, deeper roots. As one guy said after he went through a very hard and painful time, "I learned lessons I didn't know I needed to learn." Remember, the same heat that melts butter also hardens clay. The difference is their response. So how do you respond? How do you handle the heat of problems, pressures, and tough times in your life? No matter which way the ball bounces, it's still your game if you choose to stay in the game. So today, if you'll ask Jesus to take full control of your heart and life, He'll start working everything, including your problems and pain, together for your good and happiness that lasts. So why not start living His way every day? You've got nothing to lose and so much to gain. Just think a minute.
leadership team oli le li tonungan toile programma ole think about it more in time to more le vang ole fiafi to family we do to na dalia ole to life Tasilimo ivo tu amo. O mele si uiola tautomo e Samoa le rea so tofi rea so muli toia so nei mo o le ringa sina o JUL. Ia o ani tūlanga fo i tele i fia i se tautua i le so. Ia aluantu le ringa sina i le po ana ni mele so ante au. Ia mawangi mafofonga lele. Te tele mo le tātou mautanga me le sifurulua na leilasi uli me le ni vainga le fiafi manga loi so leo lo titi feitama te antu le tualo tau soifua i le so fowa tai au le so mua o kuso e o le tātou toi whilo i le lunga pēr mga lunga lona ea te pere me le sao le fionga ia le ataua po o pese tā savea tau te mafuta si o li se temi o le poa na nei pēr mai atala mai i le atunu o le Pasifika me meise le lanorangi te pere me i le falatua ia Miriam la la toa po mari Maru i tele lau singa o toi o le rei fiafi Mara tua fuala au Alu oe kausami de kou a inga I ke whaanonga ko lava e ko ai no mo